Chiembe na President William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua boche manitie na kariba Meru ntere cia igembe north ntere cia lare kire maromba ya allocated na kwa siasa inene na of course no tubwa mantero itanembere ndene account ya Meru tuboni bokwirigiri na Meru wendere thiritwa ichionera bumanto yayo karina kire atongere barabonde baririe abunge barabaririe bakionekana kwithirwa baki kadha CS medical ntore na kuria ethro akethwa nwe laingo ya Meru na ontubobu mete kinya kanywene ka former governor kiraitu murungi buri manisha atia kirisia da cia Meru na of course rwari rwa governor Kawira Mwangaza ntukwe arua kuwa ati kuri na anto 10 from where I sit anto 10 ba ni abunge baraba ndene account ya Meru akiwa ati ni anto bakeu baraba kwenda kwangaratania weti na mbere ndene account ya Meru. Is it so? Nonto awire antubane waba kuwate kuri na thine ndene account ya Meru na kuringana nawe iyakako tena thina nonto meariewe kwethro tukachethera yo mearieje ni ati ni antubaraba tongore ni u baraba kwenda kwangarata account ya Meru na pangi na obele barachindana nabo baraba tiwetikia kwethroa na ere governor kana kwethroa governor ni mama karibu kile ubango wetu nke siasa tukubana arua mutegeri wa Wero TV na muthikiri wa Wero FM 96.4 kile mubango wetu nke siasa tukubana arua tuli na kuma kithikira mheshimiwa kile Nyamwenda ni MCA wa Kolotwa na kiama kiambas karibu sana bwana. Asante Martin, thank you. Tuli na former MCA wa Nkwene ward mheshimiwa Nick Burugo karibu sana mheshimiwa Meru mugani na our very good lost friend mheshimiwa Alhaji Mwende. You're looking good mheshimiwa karibu. Wow. Thank you. Utuire atia mbui mono nkoroki ntego complain ntikurika rara muthiri wari mubango no wechunkia siasa mheshimiwa andrajo kiti sabatiko betanompa bakonogo sabatiko I can tell you is treating you well. Thank you. Karibu thank you very much. I believe Meru kinyabiba kumise tabonene. And for the very first time kile mubango yetu nke siasa itenere mbere buru utukubana arua turi na bwana Lawrence Mutweri ni political advisor kanani mutari wa governor Kawira Mwangaza kile manto ya kisiasa maybe no mutarire manto yari na arua ntererachi lare Laure tumuita Laure now kiarine. Is it okay now etabu? Thank you Ameru Laure irore yakwa aiko sawa sawa. Asante. Karibu sana ubango na chunke siasa. Asante. Mheshimiwa Kirinya ara akonia Weru bwa nyumbe bamenyeletia mezoea hapo. Kwambonia tu kona. Exactly. Thank you. Karibuni sana gentlemen. Thank you very much no to botona kanya na ruwa no kari ntuko very busy na I believe bwendibo kari intellectualare manto yayo kari kire kianine kia baimula Piroti please miario ya president akiaria rwariro wa CS medical ntore akiwa ati CS no mwate ngwena arero so wake yana but first mbere twekira miarie Mheshimiwa Kirinya what would you say mantu yeye egarokia na arua? Well, first of all kanke the Meru na Martin mwire karibu sana ubangone hata kama umewakaribisha mwire karibu kenda ya buraja yara uatomba kwa Uume na wenzetu tomba kudhomanithia na kuira na manto hapa na pale especially ya siasa na maendeleo. Mbuge number 1 uni ruari ndiunge president. I'm happy that president nombere ku ya Meru for a second Thanksgiving especially the year after ekwapishwa nombere ku ya Meru amba kuthikira grievances cha Meru na more importantly amba kuona at least bicha erereo Meru County the real picture ebura manto ya tete Meru kutatueke kui cosmetic bicha ere already cosmetic ya bura manto ya tete boya bura to tete na speed 500 kilometers bura to tete na speed kari unanona na mbere kuona at least wengwa mchemko wa siasa
na mantu bura yetite au Meru. So kambu ibo ya nontu president ekara na ura State House arilai na vira kwirwo ni antu kiumbe ati kiumba kona bura kungwa kukari Meru ati kiumba kona that Meru itinambi itina amani anda mape finally na ukire kwaria akiingana wire kinyawe atethia Meru na maromba kenda tuinthe tumba kuinga nkome ugumira ati kambi. So the biggest Meru kutina ne ya ora ikoiro. But finally na wire akai aturombera kenda tumba kuinga nkome riku. So the biggest rido au ni kumenya nkoma ini iriku. Yes. Na yuko kwa na lura tuira nkoma ini iriku. Okay, asante sana bwana. Mbere ka kuchokeria nkatho iri chunge specifically. Nontonte ya mubango na yoyo wa ichungi kia siasa lakini nkiendete intura ukithikira. Iruaririo ntukwekwe mbere mubango na yoyo. Na ndina wirigi orientation itakuwa sawa sawa. Waya ile pala lakini advantage ya gonga bana na nditanete kabati nende kwa adapt raisi. Okay. Kanke vya Meru bonde kuma nara yembe tiania na imenti buinde Meru atongoria mwanya kwendo buke ithenkethi cia kwa rasimi na buretere nkethi cia gavana Kawira ura oni ndi advisor wawe. So you can get the chatongoria bonde ba county government of Meru rutere ne rwa executive. Irwa rimo chamani yo president kuringa na oni yo gari excellent. Nonto o mane ati barabo gari keni ne ivonere gavana Kawira anto bongo na arangi ground ni anto bawe iba kwelewa ngwira gavana kubwithia iba kwelewa interactions cia gavana na mibango era ni yo kire mwananchi. Na nya president no review ne gwonto kona wire thine kwirwero between governor na munini wawe tike thina iko warrant this attention ya the whole system kuma Nairobi mwanka Meru. So antu ibone unikuringa na urinde tia kwa imbone governor delivered the best na nya president na deliver the best. Ende awo wire atwaja maromba turute nkoma I think woboria wo kuringana na kirira na uranzo mathomangi onture mwarimu literature woboria kuringana na urinde ona nkoma ikui ndula bitikiri ngochoke nyuma kidogo tu kwire in the history of Meru. Meru has been united. The whole itaramo iri on the mwanko ke ara kibaki Meru itura united. Thine Meru yanjiriria itara devolution na inya alaji arano mukuru ke siasa atwira itera devolution iro Meru anja kwithena thina no ntunga bano mbere ayu chalo ayu kuma bichine tukwembere ataero kanya ka kuruta ngui angaratanirwe the very first day mubango ira ara ayu tuika kila wakati siasa na siasa ya kuodia no ka next governor chalawa ronene kanjiria siasa na no ka next governor ro mbere anga ngwa side. Okay, ibindi kya kinyake yawe anto bamuruta which is okay. To yanga bano baile wendera karireti na bahati mbaya obara be yao kilimbo mwati witieti nekira i following day banjira dio mwina miogeku. So weya kinga bano bathatu yawe ngavana Kawira Mwangaza wendera karireti thina wera ya watire ngavana mbere ngavana baile yenda kuwata ngavana bathatu yawe Kawira Mwangaza. So question is thine yanjira iria nau thine to ilela to ontende kangwana ontanto bonde bakwelewa njuni to arakia jo boilela ururia thine mbere yanjiririe nau ya ile yanjiririe nau aya ithatu no anjiriretie tugia kumya interpret kiuria kiu bwana ndula tukamya no kureta thine indivisions na yu ni ro kona rutu akiwa atu ati no tunyana are urun komuni aina muno kona eje kende muno akuina sana na inyoko ile mechamani yetu ita ndula kato thoma pinji brachita etite mwarimu literature au onta. So no rikuwe uretete thina kiri mantu ya yonde. Ndula ndakwira kana uwe ngweta marito katuwete directly. I think katuwe ngavana mbere yawe Peter Munya ekwerio tethia Meru rirachalirwe kwi muntu iri awita wampuruntu abori are yararwa Munya arakisha kiroto kya Munya wita atia akura namba ithinyo tukamblame MP betu muno nonto kwaria matomba kublame MP twakaraka bathuki te MP bathuki kwi specifically MP atalirwa kya makia Azimio
kira miano peu isabu branch ya Azimio na ayo itaukuma na ara utalo na no peu yewe tutikurea the first thing anto aita ki murengo yayo Azimio na chokere wichi alo lo kiumbu au kumaki kiama kia Kenya Kwanza break yembere kiama kia Kenya Kwanza ire atiri mamutunga nwe wari chairman wa parliamentary group araba kumeta Meru break yembere ari kurwa mutunga kenda murutambi so confusions chia na inyoka ile lake confusion wichi Meru kinyeru ari. By the way, other MPs spoke very well. Kinyoke thiba kwenda ku iba bondi basifire Lentori. Ona inyani kwenda ku Lentori sangundi linda in Meru. Na Lentori muntu abati kuringura mfano nonto gwatanira wena ngavana kawira is intact. Bila agriculture ile la kuma Nairobi kwenda manthi Lentori ari implement agenda chiawe cha county through ngavana very well na ngavana na Lentori bashikene urutira Meru mbi. So kutoka makosa kumusifu inyani kwenda kwa Lentori na kubatira kwa kusifu mbele president na tuna kuhata ni Meru lakini specifically mheshimiwa Mporo Abori oni kuona division yetu ndachi Meru nuo kureta kinyakira itu aite mu Meru thina we umiro ke Mporo munya aite mu Meru thina we umiro ke Mporo kinyatha inkwenda kwira Mporo na aite tu arute ngwicha wecha parliament anenkere ngavana kanya kau thina ere ya between gavana na deputy owe ewe nkwenda kuithina kuringa na baratu tawirika thina kambikia kwa summarized very well inside the room bakana ndia bakadhiria mantu ana nyama romba no tobonde ne arombi so Mporo na rekane na county government affairs mheshimiwa Alhaji inkuibo yaka mutari wa governor mantu wa kisiasa baku read from a different script na bosi yewe nonto bosi welare akiaria awere ati kuri na anto kobi bakuri wa muchara ywa milioni nkebo kwoti wa atibli awere kuri anto komi bakuri wa muchara nkurukie milioni kana mana atano ngiri mana atano witia anto ba no nto boy ubio ibo bakwenda kuwa ati Meru yena thina so from where I sit nde mwandikio nteto ndiriona anto be komi bariro mera abunge kenda na nominated I mean na senator. And then ya wate kuri na ntubangi na watu wachindana na bo batetike mwankaru are gavana ni mama. Bele ba I want to believe ni mheshimiwa Kiraitu Murungi na CS Medical Lenture. So why bwambere iboega gichunge tugetikiria manto ya tebu Meru. That's the first step. Things are not good Meru. Na number 2 nimbetekaia kuri migambo etebwirite kuma kiri mutongeria na kira twina kyo in Meru today bwambere no tukinya tukore mu isiacha kaira ere too uncivilized antu baraba gwita chiachene migambo ere kuma tunya twao imigambo era kinya bieje bitomba akuruta ntuko ire mbere yaje my god so migambo ya wagi ndoni migambo ekundunisha utongeria bwambere mutongeria wonde okona athuri ne antu rere okamuruma te mutongeria uwo kuruma ne antu bau bonde okuruma bau bari nyume mutongeria uwo therefore mutongeria wonde kure antu barabara nyume we and I want to say migambo emwe ere kwarwa very unfortunate na nera ere ne signature ya chiacha cha Meru no mwankoru mane mono no mwanko wetabange marieto no mwanko thivie kendo menyewa no kugamba kendo menyewa igwa mugambi ukarita migambo ere tirita babange no tubatemiritaga kaba civilized takabatemenya kuga migambo egu mugambo joro gwe kangale gwa stage anto bakunika matukinyago no ujuge kila gitumoraga kuga kore civilized ko kuretwe na ndabu wakurwa no murungu deneku ikyo gitumoraga kuga therefore krankamba kuromba kiambere kiri Meru mbere tu kinya namu politics ile to can discuss te politics cia kuria no kuruma na nkuru kionge no gutumira migambo nkuru kionge i politics cia shima no kagwatira mutongeri uonge shima John turere atongeria ba tukabandunisha kinya kire ana betu utongeria tubushusha chini mwanka kinya mwana akare makwiririo tongeria bu Meru iri na problem na muntu wonde mbuge
aena right ya gutega ora Meru gwita yo timuringi kura. My brother Raure ndenda gukwira muntu wothe ori Meru including mporo wa bori including yo na aringire kura na ne akiewe in the constitution power is vested in the people. Therefore ena right ya kuona tiga hari gitine kiu ari ora munene ove trainer ya kuona kwina makosa ora mwalimu akuona kwina makosa kinya mporo na akia kuona kwina makosa no kethra mporo na kumba kwaria ni akareta antu baba onthe ambora ingwe Meru nditetwa mporo kethra na kumba guchanganya baba ange bonthe na akabareta amwe na akabadhukia ri goitirika nini Mheshimiwa Alhaji laure bura kuwa ne atiri mporo wa bori na thangire munya mporo wa bori athanga kiraitu ukeja kwethra ningi gwe wana irwo nwe ukeja kwethra nwe wisobroa na ntubange ibaere igwa na kwira akigwa na kurubiteo na moyo jwaye guru ukeja kwethra mpuru nwo kumba kuga ja utote kumba kuga no ntubwa kate sisiria twina chona ora tukari then mpuru nayo kanyagite ate auge John tugute muntu tenguge yawe ntetu imporo augaga tomba kuthwa twingo ituguchiona lakini tutikumba kugitate no keja kwithira mporo ni akundestroy munya mporo ana uwezo wa kundestroy kraitu na ndi mporo gako na kundestroy kawira then no bwirete kwithira ikira kwa kinya Meru imporo oju Uume buba kraitu munde akumwaragania mungu akumwaragania na ndiga kuthukia kawira akwaragania Meru then muntu witu bwirete gukarande twambirie kuria engineers yejiri ne mwirega juri ku therefore oni mporo tenezari my friend totera na iria nai na mporo lakini nau batu igwa tukuremwa kuga mporo na kurunga makagetate kwa wikwenda ngeti are anto bari so civilized ikwenda ga ngetiere kauga mantu jara baubange batikumenya kugitatri kuga number 3 nkethiriau bwambere utouga kwina mbathukano kinya twarega na ndenda guchoka ara komunya kurio tworirie munya a question ni ata Meru enge yonthe muntu elected etikwa ni antu bao baregana nagwe igwenko ugwetike igwenko kugitatri ni ondu we munya gitratri iri nene jo tugute muntu baitana iria noe ngugi I think munya monkana ndinkona na kumba kwaranira nari probably yes ran na riria tukona the majority antu bara bonde bare Meru bambiria kuga kwina makosa aja then antu atu defend we should be able to sit down to korina makosa jawe jale John tugutewa antu bonde bomba kwithira bakiona kwina makosa igwe nkote kuona kwina makosa muntora we madhara atija inthu ibaba reome bamenyage na nthu wewe ngwa mwaji atetharo ije nai na nthu therefore muntu atemba guta madhara ya bwira ndekerwe mpane bo mwitikiria nane John twakuga ate na nthu therefore Mr. Gichunge I want to say kinyathirikari ne etekeria baba reome ibobona the best dancer ugwo temenya guchia adjudicate okay dansaga baba reome ibobomba kwa adjudicate mtore okuina therefore na tweta o twetete Meru tutikuthikanira we are going to lose for 5 years na kinya miaka ingi 5 turusi twaraga gukarande tuthikanira very well Mheshimiwa Nick bura alaja kuwa nyati ngitaura miambo we kena kuwa atiri kama kawira mwangaza nuo kubwithe kerio na nuo kuimakira wengo na ati kwenda kwirwo ni abunge bakuwa ati abunge ba 10 ndibo cartel baba tongore twikiu abangire ya muchara yo kinye million na mbere makambari ibwa Gichunge na ibwa kama ona twaja na raji na arua Gichunge gitabuja ateku no ntore aringe no twire kwaria akaretie kiraitu na boragwa na bana wena experience nyekwa na are aja atwire mbie baanirie nonto no tora TV ni ariko no tora gaja ndenda kuga na aru akawira mwangaza ara twatinda bwarare na manto jara yo inyakire inyana aru inkwenda ethiro kira nonto baretete kuthitanga kawira mwangaza ejo gitirwe gamba na arua na batwiro muthitanga
bakiuga Meru itena imani urokuga itena imani re ni ate ogwa ukarakara go wina mwekuru okuna nde nokwa ni ate okuga nje kwetena imani ne kuni aragene ndienda kuria atire gite nikirinya rwenkwenda kwamba kwira narwe nuntu eja gichunge na nominaterwe o nominate jaire go nominate nyota imone ndoko thiria mwanka utamenya mwana gitike una makosa yake araji na nominate jaire na uni nduri ende ogwe power onenkeri ya gukaria anto beta bathurwa ja bathurwa ba county government ba county assembly gwatue kabatena akiri ng'ani ogwo gachuwa kenda ogwethia ratiri na akiri eriko iu baba gekirwa kenda manto jara bara bate kumenya kethe sheria bate kumba kuthithia bateja mheshimiwa akabatethia Kirinya bati Kirinya we areto chwa power chia we keba mpuru ageto chwa power chia we keba kirima akamberia kuga Meru itene imani ndienda kwera Kirinya ogwe ngugire o eyi assembly ndene uta eyiwe ya gwita nguge TV nyome sheria tia Meru igithairu assembly lakini tia kuwa kwera onge igithairia power ariko aja nukuigwa menya ko wikwethera mbere mo tije kurieku wajairi narwa ruto agokinya anto baririe bonde na ajumbe baria gachagu agiokera augera antu ibagwatane na antu ibamenye ngoge yao ruto arungama auga senator na ije ngoge yewe MP na ije ngoge yewe na MCA na ije ngoge yawe antu ibagaite ngoge chiao na ikiatuma Meru irwa nukiwa mbati yanko rigare nyato ya methene eja aja thaiji no bo kwamberia kuga ngogera mporo enyo king governor ndienda kuoria raji ndienda kweruire MP ogwo karia na arua twerwa ngogea waita na milioni 140 na chita ngogeriko ureja ogatwira mantu account government ora kawira akamurekwa uti utwira tukamureka MP no kuigwa ugo no rikene bwaga muno mianke 5 kiraito ataria na MP kinyomwe thikira kinyomwe munya ataria na MP kinya umwe no to baitania no ne no yonjira kinya babwe bukwira kawira nete yakona MP manto jara araji baregere wengo agite taje na inyamigambo akagirwa TV ne aja na aragia narua oni ndienda kawira mwangaza ateta na baba na ateta amwenda Kirinya ake nukiigwa watu ekaigwa Kirinya buga atetanwe na botetere assembly oni tukaiganwa lakini watu eka muntu akauma ome muntu gweto MP muntu jaraji amberie kuga ngavana akwaria meariete bui ote muntu onge wije kene akwaria botho kuna korumana jaraji no ote muntu onge kuma Meru irombwa namba 1 korumana are mporo namba 2 are araji na ndega gutwera tuchoke ora gwa karia tene kana ru yes boss yes kanchokerie niki tekwenda to personalize issues hii ndembio ndire boeu oni nteta politics ine chio kanga I want to address issues na I will maintain my tempo. Yes please Nteta iwa kwenda provocative na raji murumani I think it's misplaced and indeed dismissing a contempt deserving. Kirinya nekia kumwira na araburite kwaria ini secretary general wa kiama kia mbas kira kinominated Kirinya na ini executive officer I am now the employee of the party executive officer na ndena giteke ukingi kia secretary general therefore ngugeiria cionthe Kirinya itaga is sanctioned by the party ndena mbejete gikarone giki ntejete jaro haji mbejete ndi secretary general wa kiama na ndi executive wa kiama kia mbas therefore ngugeiria cionthe Kirinya akuritana Uume is sanctioned ne kiama kwa Kirinya continue igwa kajuga kiama na niki atena authority
ya gukwira aria ubwirite kwaria because to kinya kiama kia mbasi ini mbwirite gukwira na aria ukaria na aria utigita atiri therefore dismiss migambo eni with the contempt deserving ukamuthikira buru na ndi ureta barabara I thought kinya no kiama ya kubwa aromba na kiama kia mbasi are na tigiti ya shilingi 10 mwaka ni rapsere na ndi Wanu ambasi utekwa na kompe. So thank you. atena kinya mandate ya kwaria na bahati tutete kairi antu bakari umu chonto kiama kia mbasi na kambuga kairi kamuchokerie tuteje tegwikia bange ngugi every political party seeks political power tekuringeria bange beta ngugine na kirage utuma baba urana okuwa bakiringa gituma anto bauma chiachene batembecha by very broke na bena maroni bank na ndio tote kwenda kurerera mama aye wakiorwara mitungu enja aye wange athiaga untukangi na gituma kionde okuigwa Meru it's because people broke people ibejete guchwai utembe ntambro kunyo tichiacha ndaringaga therefore kinya tukiaria ndienda twambiria kuga na arua itwarie manto ja gukiria Meru tu personalize arwaji arumana oni nkona we stupid ngagweta stupid te kurumana therefore nterumanaga oni kamberaga hantura kugitete atri ura ukari therefore ndenda kwira Nick kinya kiraitwa ario indaugaga makosa ja thirikari jara ndona get clips here na kauga bobo tegwita bwega na ntekaria the biggest sin yere keja Meru keja baniki John tunai kagweka chiringi ngiri magana jana kinya kona mwekuru atete atena nguo akona ntumurume atete atena nguo atemwira therefore Meru etegwithu baba kuthithia Meru ekagwithu baba kugira bairutere non to be small selfish interests na ndenda gukwira nkeja gichunkina gike kairi nkeja gichunkina gike kairi anto baba onde bakwaria ngakwira ara muntu aika gugi kwa atemenya kuona meya jo onto makosa mathe jo ija gitete ate ija ingi ntekwenda tujukia that direction to amberio personalized mantu itochiorie imbi ongwa egatethia Meru yuma wi gitete atri ire na kedra etegwita bwega mbetekerio metho jani kitejo jakwa na metho jara uretejo jakwa onia unkuona gutegwita bwega imbetekerio mbuge au gutegwita ethra no na kuona uga tutegwita kinya nduka na tukagura chati chakara mwanya mwanya of course therefore why should I be verified so Meru itete bwega na kinya nteto ibugwa president yakwa tugera na maromba ga nteto imwe iteskarita okienine. What I would like to say again na chokeri na migambo eu Meru county government nethikeria kinya ora arwaji onto akuga na mporo na niki na ore onge tuchioria kire mancha thonza kugwa kuri umaburiyo is there any truth kenda twamenya kwina truth tomenya gwita better from that word fair enough truth that is the direction I would like us to take even in this fair enough berebe akiwe mheshimiwa Kirenya 1 minute berebe akiwe you know koronto mheshimiwa laja wa ati laure mheshimiwa Niki ana barabange bathiolunkite ngavana ati you guys ni bothina amantu yayo ni bokaumo kama amantu yayo ende asante sana bwana Gichunge thank you alaji no nto thina ira chionde chiko ya Meru nkona uwe no kumeatenga bana kawira wina thina so it is like you go to ira baraba kwenda kuromba ngwiki ngavana baachia no nto bana bank loans kinya baraba achindire of course ibachindire bana bank loans na nya baraba achindire ibachindire bana bank loans so kuringana na alaji na ibungu kwenda Meru belewe ngavana kawira tukena thina mbira baraba kutheta muntu ari yaromba ngui achia na riu ingi ukeya kwaya na nyanike ya baraba rompete tenda muntu kuromba tenda saindi 18 agila smitha ngavana kawira mpai chara ya no to procurement propose and propose whatever actira ni kuria manto amaingi so baraba na thina chio be baromba ngavana ngui baachia tafadhali bakaita bakuinga bana kawira wina ambi thina bonge bane chunge ambuwe ngavana atuire MPs ekomi ibo bena thina ngavana kawire Meru itite kwa ne antu ekomi baraba kwenda kuria Meru rabo nchukaranga chiembi chiemo bukone na statement yetu kumaanisha ni MPs but batu on karia mushauri ngavana kawira inkome antu baraba te comfortable no tongoria bwa ngavana
na kwire uma alaji ogo by the inyo ngwire no nto inyo gwa mporo ingeti na ingo watanira we no nto obu omba gwitha ingeti gitumi no igo ngo gwa mporo no mangeti yaratukira kwaria tu civilize no warie ankwenda gwira thai alaji mporo riragira itu ari ngavana we muruti ngo gira itu thirikari nera wombombera nona makosa ya kiraito wakiro yaria endi mporo ayaria akagothi kuringirwa mpe rira munyari ngavana nona mporo yango kirio kiru ya na utongoria bwa munyaitarira wombombera mantu eraga yaria meya anto makiro yaria kambu endula thinera Meru kinya county assembly tina thina ona inya bagira inya batina thina erara au muntu nakwenda kuruma ngavana kenda utishaini onania buraina uambi bwae endo wambi butu kuibuya kimaendeleo bwana alaji antu yo kichara kawiro kithona girio kathikiro ne antu eyo kiruta ngwechi yaku na ngavana kawiro tino akwanza ki MP lakini ngavana kawiro aina right ya ukinyithia thina cha Meru ke president directly so you know tenda koreana na we laure ati MP I mean governor tena wale answerable kiri MPs ebunge we baringire kura ne akariba county Meru how is she not answerable menya so governor ne answerable ke wo thank you governor Kawira aringiri kura ai governor wa Meru MP aringiri kura ai MP o constituency ekinyaki utongoria omuntu aina sheriere mungaindite ke kuruta ngwichi yao for example yaki MP aina CDF ira batukuruta nyongwe na legislation na parliament oyaki ngavana we ni end of executive ndene county government of Meru nara kumbikio tamania baba ileo no ba consultane we forward Meru ke maendeleo lakini ote we ngavana atina right ya ngavana ina waziri wa agriculture ngavana atina right ya goria MP imbinko bwethia related to agriculture wondi neku ibonto kabana bwethakia public participation ke mwananchi ewe so directly ke mwananchi but bekinya ke korombe ke kolobe for county affairs ke kolobe yeru ari imbigirwe nda kwa moyo muno anto kuria bakiwa iba kwenda nyambe ne county anto bari bakina nyambe ne county otiro bakarande ba designed by one person neru ari ruto kari inthe au na gachagua barabende ngavana Kawira na CS Linturi batura bakiwa nyambe ne county ndiko maina betire ruari so ndenda kuwa ngwataniro ya ngavana na MPs ibati kwethere ngwataniro ya lobby from national government into bia mature na yao lakini ngavana ina actire mutongorete kuruta ngwe na approvals cha with the county assembly ya bracha president with the national assembly so ngavana has no more authority ya usiki guidance ke MP lazima na inya misiki no ngera ya ushauriana out of chore ya boroko na bashauriana Linturi mirutire ngui thank you ya question gichunge kenda tuchoka MP athuri from a constituency yes na kule anto represented yes na member of county assembly athuri from a ward kule anto represented rira gukuthithwa jonto it's public document rira budget ya thithwa ya county na resources ya county chiaganwa na maendeleo MP agatega kona area raumite kire distribution ya development ya county government mbuga yona 0% na akie kuria you see MCA na ndendoria uju kinya muntu uju ria rais kure anto athuriri the MP kure anto bau kethe ibatigania west athuriri no Nick no that is not in ro tiga gutweja mantu ja kubu now Nick tutiringa gitumaja no but inago gato misirindi tuonie sheria you see muntu uju ni representative wantu let's define the one representation yes ka representative to guntu kumwatiga kungi officer kai wangugi thirikari imwe ni wingete ngugi we now listen na atebweri kurunga maina pond the work area okay wangugi can you guide me against this noise Nick moshimalaji ampekanya I don't go with that noise ndenda gukuria uju rira tuga muntu akuthurwa athura ero into bithatu legislation oversight na representation ikuona antu bako batiragwa kinya kethra mbeca chijite na World Bank chieja kugawa nkenda kumenya mbeca chijite na World Bank na randure tukare atwinthe imbie kweri
antu bako bakija kurea. That is representation. It does not specify in law, but in law they are representation ere narrowed canary jurisdicted. It is not in jurisdicted representation. Tugegede mambo yo kapla ya mheshimiwa lakini kwenda kitu kita separation of powers. Kama togereta. Yes. Ndula ingo ya kwende mutario governor. Na mutario governor ote training weneo. Geteke ngate. Let me tell you. Era kwa nini on governor my brother. Lakini ndo metakatiba. Otira kwere something. Kwa advice on governor on matters politics. Yes. Does not give you any special knowledge because itebi kinyana ara to ajana to biajana for political experience. Yes. Oteke othomere teke ngia kugita atri. Na kinyana maingia kankuere something. Dada komenya qualification imbi wetre na choke ndo edu advice on governor on politics. Na nde ntekwenda tweet on that line. Na nde okendo chie the expert wa manja politics, you are not a political analyst, you are not a political science. Na nde kankuere kinyanse could be wrong. Because you tena othomere te manto jau. Na nde kambuge atri, kambuge ojo ijonga na kiongo tuma mpenda to aria twisoba. Yes. In this meeting. The powers yomwera that duty na ndenda weto taga katiba is set in jurisdicted. Ko represent yantu is set in jurisdicted. Njogu ikeje ikara minda yantu. We na right ya koria guantu bako bakora ko njovu. Of course. Ndio koria. Ore mujumbe. Na wo kaigwa kijabi yebi korwa. We na right ya kori bibi aurirwa. As a leader and as a representative, go tena jurisdiction. Na ndenda muntu anditera au jurisdiction yeri. It is representation, it is oversight, and it is specific mandate ya wababa. Ya wababa. Na kore ntukuga. Na kore ntukwenda kwera Kenya. Ya ntukija tuwe muthura to waithurire tu twa muthurire. Ito twa muthurire na twa mwangugire tete kugitate. Kuritana ara mbunge. Kinya this notion ya kuga twambe toe muntu kanya ambe itenguge. My brother, ntukwe swearing in arekia gweka Biblia nthi asimu office ya governor ni oversight ya mbairia tukamenya ranchiera bwitre ni riro bwega beche iri atumiro ni atumiro bwega. Can you see what I mean? Kabuge mbatitwe there twene gitara niki ukarombeta gukuna niki kairi please niki obiatwa muntoro kwa mwere no kirie njara umwe kanya teo kirie kogieta ira tukaya wana kirinya kuma twejere atiraria atire Nick please mwe kanya mbatitwe era guikangana. Okay, 1 minute. Kada intukwe waneja yagatinda wenda na Nick yes only ukambetania na nikairi. Okay, dhiria bwana lati. Akwira what you are saying. Yes. Njira ya kilomita emwe. What Kawira is saying to people. Ndekeri ni bakenjira ne kilomita 10 pe ni kanya bakeno kilomita 5. Leo bweje bono ranjira kugitate. But go kedra makosa ya mbererie the first meter. To me na neto kwira kiama getu nio kwambirite kwambiria go collector mita mbere. We are not going to give kilomita 5. Ala kilomita mbere nio tukambiria oversight. Ne kenda njira gatweka ne kuthukira aja tumenye ombe collector au. Na nteto this nonsense ya kuga muntu ayo kanya itenguge is misplaced. It's not there. Ojo ale MCA re. Ojo ale MCA ne de manginyo jare de twithikira. Na oge ija kure. Na ja kora na ja tono jetereo. No kuibwa. Na toru athikira. Menya are kamwenda the other day don Meru coffee something yeta Meru Coffee Union na Meru University bawatandirete kuredia maneno. Why is it a problem? No. Jara roja ta kinyera muthia thikira tutachokerwe kioria na raji no ja defender na ndenda baigwani ndenda raja defender inyatu atwekanya to defend no kuigwa. Yes Mheshimiwa Kiregi. It's been a long wait, man. I know, right? Ndio gotetera You are going there. They're too patient. It is not my nature. It is not my nature. Number one, menkwirira ompeka anya urira ndingero mutoe
wambira better laure achokie, but you see now ntimenyereti gichunge gichamuka mbere nyatha inya itakinya, it is very early kangwenda kwira laure na Nick na ni that tui mapema tueta tempo tutikinya nyatha ithano tuite na pace gichunge pole pole keo ka uchemuka kichemukere nara gitate na umbere, it is very early. Nick, number 2, Nick okuga that oni mbe ya TV ne ku legislate anto ambita ku legislate na ara bunge. Number 1, itaweti report ya Hansard na ntunda wa Hansard no maimbi nkuwira, one of the most active contributor ke the floor of the assembly no confirm nyana speaker wetu kana baraba yake speakers panel muntura kinyantu kuita kuluka ya assembly ya chambers area au contribute in anything that is happening muntu akarinda wetu kirinya mwenda. Number 2, kureno kuwa no nominate na no ari mbunge, lakini rawa ari mbunge kinya standing orders ijenchirie ndi nanga kirinya ko orientirenge akonia how things are working now. Thai nimbati ukuritana how to be an MCA. The meondita na ontoni ninde bunge thai Nick. Sawa sawa. Thai angoda kura Nick, with all due respect, uwe wari mheshimiwa that time. Sawa sawa. Ndio ware kura mheshimiwa ili athuirere yako nendire kuma. Kwa hata umebu wisdom. So nendire kuma, I can only teach you how to be an MCA because I'm the one who is an MCA now. Whether you te MCA, whether you Uume, we barabeta wa hangers on kukueria kuchwa mwanya ke thirikari governor Kawira wona inawa atonyera bona Nick. So kinya tu correcta na ito correcta na ina heshima na decorum tutikambiririe kuritana nguna turi atongeria ba Meru county. Utike kugira Meru that kirinya aya ku legislative ne au na riro kuo inya oi TV na withe the uri ko disrespect ngugira TV kurita Nick na ye kwa ya nafasi ye kwariria Mumeru wa me disrespect na wa me dress down ya ka TV itina role replay kuelimisha mwananchi. It is through this television tumeakura mwananchi patu ture assembly kana ude mheshimiwa Kirinya sheria ina ne otokulukia kana bona ibuto kuvivya turimbi, so ukan disrespect TV renge uwa Kirinya ya TV na ku legislate no. Number 2, mbuge ekethira bwana Martin na Meru turi antu bate honest na hypocrite rira tukauo tethi na rembi Meru iya nyumba ina rwatu kwa kana crack then ukoya mbiginjira tutauna ukambia kuthinga ne rwatu karurwa o expected that rwatu korora rugeta ate kana woya sellotape wambiriria wikira rwatu kwene ruthika antu ageni baikuwe ndio woya anga sellotape wikira rwatu kwene ageni barabe ya bakona nyumba etikira kireo bauma baita sellotape ire kalumuka kana mbiginjira kuluma tethi ara rwatu kwene eta ate. What have you eaten today? No. Can't worry, wisdom, no. The reason why ngokiri ikenda nonto ruaretu yire ogambi. Nonto bichi kintu kitu gichunki kyo ogambi. So nende to respect gichunki na Meru baraba tuthikirite tutikambiririo baringira kelele tu Kenya muntu ailete TV ne nara hanto ikunya pointira bwana Nika kuwa bira wiku kelele. So to respect bu na nafasi utakona uni anto baharia uninkiri ndikirete now Meru County ina crack na crack ye no nginya either tutharirie nyumba yetu meaka fresh kana crack ye ithirwe simiti na muthanga bwega ithingwa bura tukumenya ithingwa tukathiria meaka 5 tunambi tuna amani. Number 3, representation either ya member of parliament, ya women representative na ya MCA o ya bora SG areke kuwa uteno ye truncated wirwa we represent to this level sawa sawa o ya bora oninke areria Mumeru
unti kwariria Mumeru bas nontu nominate through kiama kia bas ndirariria Mumeru nya uratare akiama ndirariria nkariria nkathetera kiche Mumeru nya ura ataringire kura nontu baikuba baingi ndirariria nkariria Martin haki che Mumeru urati kumenya atirage nya uume bwa kura niringa wa uranya achiaro ruyu na uke ibo batu kuthetera thai no gambi bwa Meru irake ya ethire ikethire Meru itite ate ikaria ate therefore kintu kiu ito representation bwana Martin itina utelimited wero we ukarepresent mwankariku na kintu kiu ito peace kana amani rira uya kwa president yake aria na deputy we na aria ya bandidi nyoro na baubangi na there is this women representative on MP wa maua kinya we na ariria aua uti maendeleo ya menya kwithira yake ya county ne atongeria batitite ate bati watanirite now rira to propagate propaganda kuwa that utino governor bakuritana na muntu awitwa member of parliament then imbito kuthitha kerua rira tukuiba watanire no na au tukuiba watanire rua then ngotanire utu chwari ne au na au kenda bare ke tuma no okay ba watanire bathithi atia because menya thina na rayu mari bakawatanira lakini etumikithire kenda ri na kyori bona Martin undenda twithira twina an honest conversation an honest conversation ni kuatire antu yoyo ambira antu bamena na irokea sawa sawa antu bamena na irambi ukea ikuithira wewe nakio no ndonge atinambi atinakio kwa twikende msukosuko yukumira ku au uwe kwa tuka you want to be interested nyo eta ikundine bira bithera bia ekuru ukethira chairlady na treasurer na secretary kuindeto ba kuthithia au kuindeto treasurer na chairman na chairlady ba kuthithia au secretary ate kumenya no secretary kambira irio itate kuria bioria no ntu no mwandiki akauwa twandikire kinana kinato uwa u biiko kinyethira baba baile ba kuwatanirite wana akiama ba chama ira bakero batu bibyo twetikanirite na tokulukia lakini baba baile beta bathithia bona buruku na bu Meru te muntu umwe sawa sawa Meru te governor ake Meru te MP ake Meru te MCA ake Meru ne atongerie bana baba ingi na therefore ngwataniro ero nye kuira waru ari yari irwe ingwataniro ebura muntu ya John Paul yareta chibitari nara mwe nafasi ya kucelebrate maendeleo yorareta reka uende kuya wimpozu wa health involved undarete rembi chibitari etaromba tu ni stadium yonture maua etaromba stadium ere moshimio John Paul romba stadium ira mwe nafasi ira nontu no eta lobby reka kwenda kwethia we nontu nende issues yontu ichi stadium na mbiri some of them involved wenda kwethia nende yuwe it cannot always be you kinya bangi no bete ate tuka respectana tukaya neshima on that front so nende onini kankwenda kuwa kwina thina Meru na number 2 tukenda kuonania that utino MP bakuritana na governor governor agita constituency aitete constituency yao TMP county now but no representative of constituency ra MCAs aitete ward no te ward no aitete constituency aitete kire ward no ward ina eri ateta mbere nangombira atire mheshimiwa Kirenya ati no mwanga kinya president amenye governor netete no president no munene wa Kenya no te kuwa amenye ukawataniria githaka na nkamba sawa sawa it's the same thing tutikuwa ati president amenyanga governor amenye menya iyo kuwa atire utino president akuritana governors tukaya kuwa utino governor akuritana na MP kana MCAs iya kuwa utino president nyawa akuritana na mbi na governors eterani mbere relax tuwirere uninte aririe ko arakenik
menya okiara kienkaria nya Meru batikwa nimbi ni na Kirinya bakwirana. So principally etherani proceed mheshimiwa na second that. Etera Nick bana. Iro tukugatire atongeria baina nafasi yo konsultana kethira wenu yite constituency kwa wodine kwa tuna nafasi yo konsultana oyabura kinyana arora president au konsultana na governors au konsultana na MPs no mwanka finally burunge thiria uyu kwa secretary general kwa wakema in the county au akuwa Kirinya mwenda na kuritangu bura gwitite ate na ndeto overboard secretary general kwa etate the other day secretary general national yawe mheshimiwa Mugambi Manyara no ikirunya we ibonere TV ne na ringire Kirinya mbi hawa Kirinya na kuritangu mbi na kuritangu nje ati me nani kia kuma la Kirinya ati kuritangu era erwe na by coincidence boya bubele kenda twarire kia maruki bas kidogo tu lakini mheshimiwa Nick kuruntu mheshimiwa Kirinya mbera au kuwataniria kithakana nkamba is it ruare iaka gavana kawira wataniri kithakana nkamba in sense that I feel iaka ntukwena ruwa mantu ya thukire kinyankuruki ora twire yakari nonto you cannot tell me ati gavana yakuwa antu 10 bakuruwa nkurukie milioni 1 bakuyo muchumbura Meru na ubio na antu bangi nabo baratsindana nabo batetikiria gavana ni mama. You cannot tell me mheshimiwa Nick ati gavana barakuwa ati abunge na utembo mbira ati barakuwa ati former governor Murungi na CS Medical Nturi. These are the two people baratsindana nabo bakuwa na how come na bawetaniri au bonde abawetaniri ti amwe antu babo ndi barekire inauguration yawe kana tukwege kunyumu mai bare except kiraito. So why is it that governor na kuwataniri antu babo bonde bamwe abaringa bonde na kathanju kamwe na utuwiwa karikire thirikare munya okuwiwa karikire thirikare kiraito then na kwenda kinyabu karika thirikare na ndega nkwire mbere ma nikauga mwanya na raure bara na jumbe gavana akwariria nontote na ote muntu te na constituency ewe ende bonda barenda kwija bandikirwa minister baugete omujumbe onde anenkanire CEC bachoka bauga banenkanire ina honorable aigwa tia komborio kombetete ankwira na wije kenda atire mheshimiwa tuteka ya Meru kinyabo tutekarongozia Meru tubera ati atubaibenda where did you see that te kombera nuigetwe kawira mwangaza wengo akiuga nuigetwe wengo akiuga na nenkeri maratasi thikera ja mujumbe ja mwekorowe nukiuga na nenkero ja relative na naugite wengo unte kwanda guchokera na kanu kiribwo inko na nde thikera ogwe me ate nkoma kwara iria ne antu na nde bakuga ne 10 ne antu ima na nde thikera achoka auga antu bau bagwirikwe bagita ngugi ciao na ikia kwariria auga bau bondi otote kuri wa mucharo milioni 1 keba kwendera kiweri gutonyera ngugi eyo imbi twejaja inyaba twena bwaka bokinyerio mbeche ubatonya kugariko igyo gituma wigwa raja akiwa bati tumire siasa na tutena mbecha na twena marando no kwigwa amberia go personalize of which oni nto ondare mu biashara nkiromba kura na kumenya thaini ntwende mu biashara na ndi mu biashara omwe family yetu ne biashara yonde na no cho twarita ninyambe tete nka contract utere makosa jaro baba nwe waka nko boy school quarters chiao nwe waka ndage no akithoma no kwao nwe waka Meru school nwe waka Meru teachers college nwe waka egoji college nwe waka irastima kunde ima kwa woni kwetha ndo family utegotweka ngugie family yetu etirita although ntoka ndina ngugi yu but thai my brother ibo bari manjera no kiwa no chairman yo contractors bond and NST council no kiwa na tract and ranger ne anto bonde mpaki den ko bwariko ntenja inyanjere nyantu kwemwe so bela contracts aiwa
no batina chio o inyate ona kanyaga kweja gwitana aritete contract igitara munyira aingugi nukigwa so kankwenda kuga tugeja to personalize but tweja twaria uma gwatuika ithina mbere mandauga ne ajumbe na ibo bakebera ngugi en governor bataigwa ntuko imwe milioni 140 mwenda kirinya kana raji ojo kwariaja akwirite ibarate ga kirima imbechigire ko tumira batakwira Dr. Mweti nireko batakwira Mutunga nireko ili chakawira Mwangaza bakuthithia atia yeji gintu gitwa hatred interest ire aja ni 2027 Mheshimiwa Alhaji Arori atire mubunge atina right ye kuria ni onto anto anakuweza kuita wrong na ndi ankwire ono kumbona aja ntumba gwita ngobo njike dispensary mpambiria kuria daktari bioria ni ari omunene owe na arambwiri gwika complain iri o sheria ori vingatana inyogeta tiga ugo wena manto ugeto waikina rini ntiwe watueka mubunge na manto akwenda jarirwe yakawira Mwangaza abwiri konenka Kirinya na nenkera Kirinya agaiki assembly ndibu yakanyo otokumya right tiaku oya mukanya oni ankwera narua thaiyo kadurwa giteka woga gwanjara somebody else yome power kiriwe oni angwitane oni nda thitangite gambara makasi yaguchindwa nokiuga oni twaronginwe ntare a power wakiri ampandivaisire ambera ogwe utena power kuthitanga nonto nurarungi ambera ora wena power ivota nokiuga nonto ogwe obweri kwareria ndene rekure ikoringwa na duration na baba kwariria mantu yani abunge na abunge bakabonde batindana akamira mubunge dikera mubunge atena power inyora wena power mwana inchi nontora kwengugera ai na mubunge ndijimbie to mabunge beto 10 bako yinyi manto akawera ende MCA 69 bateko yinyo no 10 ake bako yinyo nukiuga na ndimbie to makira to ke koyinyo ro tikirite ni omwana nande Kirinya mboni assembly niraere otheri na inyawe gakorwa na MCA bange baga nguge etochwa MP ai popularize no kwau otebweri gweta gwi popularize oraga MCA baku obathiria power okay nikendo amye taroma bere ya laure Mheshimiwa Alhaji bura Mheshimiwa Niki akumaanisha ni atiri abunge bani barekane bururu na kawira atitangwechi yake ari governor bo iba shughulike na president nara na bea chochi ya CCTF yes oni kiama gyako gitumite abunge assembly aba party tumite abunge assembly ini nkuba instructions urabathithia ni kiebera riu tonto aja na ndi tuina mtuthuri ne kiga kugerio muritana mandate yewe oni mbejete kwaria aja ndi secretary general kiama kiambas na ndina full authority na ndina executive officer wa kiama kiambas na ndini kiankararie na ini munene ini kuga ini custodian yo kiama na ndini ki o kwethra niki oni ntena inye kwaria niki wote akuonekana blue in the spectrum ina kuma kinya studio contribute na ndambo amwire mbere kinya tudabere kwaria ojo na capacity because ari office na utokundio nai nayo onde na capacity za secretary general Kirinya imbo bunge othuri te universal suffrage athuri ratu ta special election special election no to nomination na ndijo ntutinde twina office to kwariria na nikire gwa turingire tuma gwika ura tuguga twira tiu ari aria na what capacity kwa ule leo kenda kuja kaire mwekara tupatuma capacity amwe kenda beja baringanire tuma okay John tonade oni kedra mo unda tuli na waja kedra secretary unda with due respect you need them wait it so boga kanda kuira kaire nagwe rira ringi ukambita na secretary general hunda John tonwe tukomba kwaje no manjabia maite tuikete anto mbunge oi muraia umete ome doesn't have authority is a former MCA it's a former MCA
otaura Kirenya amwirire oguo thithagia riu ire akurukire kanchoke mbuga gauntu kanini Kirenya okay atuge gauntu kanini kana twitawe ange tumenya gwitana mbetikiria mbuge uju na imbugire tukiambiriria one of the things ira twagia ni tunywa ndoni jo tongeria buraburi Meru no kurugurira TV ana bakionaga bako ukauga yorwe no tuba migambo ere kumaye very irresponsible ndenda kuuga uju ugatega na mbuge corrected na nuri kana ndejera aja ndera antu baba bambasto supporteni kawira mongasa mantu nejera kathithia ja mega tumusupporteni na ndabera etiombi imoro etiombi political sacrilege bwejete kumusupport mantu nejera ja tebui mu correcteni na kijana ndira tukuthithia correction tukuthithia according to umenyo bwetu correct kawira lirio runga mawauga antu bakiu 10 na everybody kinya mwana primary school na kumenya bawo kugira na ajumbe except Laure probably ni ajumbe okugira mithi country ture no otaga bru waziri wataga ona muntu okiu until even insulting powers ira cha mwikireu teba uba mwikireu ogu insult wataga ona mithi kare nturi muntu okiu waziri ora tu no the topmost in Meru muntu kwa wa billions chia mbeza ba 70 chia in the agriculture sector no eta muntu okiu na to million to tureje wataga listen wataga wona bunge baba bonthe na wekera kiraitwo mwita muntu okiu wekera mutungo mwita muntu okiu wekera ndikiri muntu okiu Shadrack mwita mutu billionaire muntu okiu no kuga itoge na migambo responsible John to wandunisho tongeria kinya ugo kandunishiro agu tongeria bugu keja rere atongeria bakarumo karumanirwa nayi tore ni kare bo yo tongeria ejaja mwanka kinya gitebi to bikinyange twingwa biage meaning therefore ni kirandomba politicians betu itoge na migambo indecorum rira tukwaria mantu jai number tukithiria bru antubaibo metho ja Meru kagete kiangavana getingumba kurombo na everybody therefore araba kuona kaba bwirite gukarante gukora na tukaja na mantu kuga baromba ngugi ureo karoeja aja gichunge akwera MP baleta maratati ja baromba ngugi na kuja na prove we mtoto chie yase chie ko tora nara tutomba kufinda cho the nation muntu aja na prove leo akugitate neja na documentary evidence kinyangavana uganda aromba ngugi neja na documentary evidence ya kuona ina rombi ngugi tukathukiria ntumarietwa finally and tukithirio choka kirioju another very serious thing woni nara kawira kuthithia bwega nkauga na kuthithia bwega I'll say that ara kuthithia bwega nara kuthukia nkauga and ntego expect raure auga John Trump gwe at risk ntego expect auga aja gutebuyi ntego expect Nick non tumuthikireti pindi bio ndabiria jite aja muntu nakijaga mwaka auga aja ikura thuki turamwire agitete arekebishe I have never had a single day akiona ntubuthuki therefore gukethera muntu in blind tumantiraja ukarika let me ask you ntugonge karimikari arare I got a catchy phrase auga kira tukwariria te kuga ke kabati kaende niko migambo timakanywa kai kakwa tiu na ndakinya ndoria twitite u kinya mo inaugite Kenya ikombioni twitite u na muntu kurio ute makosa because today when we talk about taona ndija haji sustainable development kamunde yao ne antu bakite assembly era ne antu bakite town werere nkubu ne antu bakite chibitari yo kuona guko ne antu bakite tugutega regime for 1 year imbi ongwa bwenyo e sustainable ekumba gukiria antu betu ni I am opposed to that type of leadership na imbetekerio me opposi John Tony otempa murengeti ndenekwa otempa kobokobo ndenachiakwa yani ni can benefit ya tena thirikari eji John Tony kwe mantara kwendo ntithiria oni yangu kura nande my brother I'm telling you today as we talk here ndena muntu abogeta west dialysis ni ingiro mutindwa
areta chogoria na 30,000 shillings every week chogoria hospital rĩa tukwaria manto sustainable development ni ora kinya uni kanjwa ntike wa Nairobi mbikagwa dialysis yaja na it was a functional dialysis unit ya Meru General Narua, I have seen people kwenda ithaka. It is dead unit. Yes. Go is there it so tomorrow. Mheshimiwa Kenya? It is. Tumantu baku kinya na rojo na cameras. Etagwa cancer, my friend. Etagwa cancer. Narua, I've been taking people to India. No to cancer problems na ingi. The garame wiki to India is 4 million. Na ilo kwera baniki ndeterere bajo jo to antobra bajo wa batari na becha ndo anda ingira ndo baba bajo na ibo na becha mtu wa kawaida akagwatwa ni cancer today tiga kwandika death whatever death will rĩrĩa kũthũgania county je tũbwĩrĩte kũthũra tũkĩthũganagia ora tũgasave antu betwaja ora dialysis igakara my friend, I am convinced beyond reasonable doubt. Convinced beyond reasonable doubt. These populist programs in government are exploiting the very feeble minds here now, are exploiting poverty, na agenda wate sincere. Kaya kudhivya, kago exploit yo kabantu, kago exploit poverty rantu bari nayo. Na mantujara sustainable ate kuria kwa muringeti mwana ageta chukuru nai ndirene antu wa kwanja gichunge bejete mwana agitonya university Who are they na basari ile kuria changirie kumi my friend ahana baba leta university na how many of them are failed igoro ndrale ya mtu nkubu akiuga ka jaro mbere mwana MTC Meru General John tu raji akaria rate John tugichunge beche ile kwendekana na area na nani stop beche ile kwendekana na area na ragia thia point era to chokia na umera point era nikia campaign dress na pesa gichunge araji areria point era kwaragia ijana chenda ya resesi akweja chiando kisho gogo kiethirwa aria ro enande kiure kiake ni atire gloria to chokia kiure kiake ni sustainable development kachokie Vikera aria na tweja kanya tugachokia thank you ngamba muchokeria bwambere mamba menchokeria raji augere yoni ndi aja nte kwaria ndene ne taito mbere ma ndendo kwira ndina taito bichine mama no kuigwa ndi munjuri ora munene oro buitaira ngoge no kuigwa na ingoge pe ino mbwajaire oni ndombete kura maita atantatu ndagwaja na ndakuruka jairi na ndanominatwa jairi na jairi ndaura buru okote na glorification ya chiakwa no kuiba wajairi arikina mwalimu alaji gete atije peni egete kaya jagwa wala mwana aja wabiche chukuru. I think it is not right. It is not right to no nto na ndiande choga tugere jako okokiri arele jako oni kanguri ni anto kumete guru batingu ge ko bategete alaji arele jako okiri ndari aja batia kuga gete kia weka aja kwa mwangi very well aya kaida tarawe mwa kaya wake nomination yo mwangi oni kura ndomba inyanke nominator nkanominator I think kikirenya la kwaria bwa no nto ari qualification chiawe and I'm happy oni gete kiawe imbona ke worth ke bira bya no bya nomination kiawe worth na worth nkoro kinyona ai no kuiba tikwa kwenda twanya twa nominate youth women you know are anenkerio youth na anenkero atetela interest na ja kuria thani assembly na atetereza no youth yekora no giwa natigokura na mburi zo tinda moja na de kuaje itebiro ejanire ke worth no giwa okay na wajaire kangu gasire alaje thani mana kwenda tugiane o Meru itotige kwejo chindana itochora tukagya na amani no giwa na tochora aruria atire aruria ni mirandi iri kwibwithetwe tangible antemo chokeria kuraja ngachokia kwawe nyaki torari kanyekine twethire munya atigite mochari atige interview anda biriau agurite
gwaki kiraito utegintu bekire gitare arajare MCA ronde nende turejera twathithia mocha riu na kawira nerugurana ya function tweja twetha cibitari ya Kanyekine tumaira 160,000 every month icharuje water supply na ndi turenjere mbwao kie kwenda na ndi gwikirwa panel aya tweja twethera machine oxygen no kiuga ile girinya yako theka no twenda anze we bwao nande ugatinda kutheka ankwira niki atitheka ninde kwanda muntu atheka ikira gitethiri nundu nya njechorera rinde gurone meanka ingirije na mwanka na aru antu batonoka bo no kuigwa na no bakuja na kiejete obo ko tiga kwenda kawira mwangaza aitango ija njezo kana ja murungu. Thank you. Aya kawira babethirwa ikwari na oxygen plant ereo yatigirete gwathenwe ete akeri ete stima mwankana ndio tegintu gitathithirwe twachoka kaiwera kweja ikwa nko mwira ndene ya bogeta na rakire wond na iturete na twamirugura ya antu over 60 na yete ruguro na ngava na kawera Kanyekine meta yaretete utengava na weta jama inge no na ikwa baraji nchoke mbari njera wondi eu ya wena kwa DMK ndo mora wetete gwitega nukigwa inonjera ithithitio mono na chiangirindwa na chekero magoto so unte kwana imbito tindaga kwareria na nte kwenda kweja na manto amiru inge kangwenda kweja na kwawe bwajaire no wothithetie sheria twenwe milioni 3 cheja embasari ondeku ukona kire nyombera sheria cha chenjirie itegarora ya chapati ogo ethere ndithete chionda na ndathithia urio kejo okuruke no kuigwa mbaiva chie kwetha mami okware akurugera na agagweka bwega akawo otherire ro gakura umwera ugo ari mu otheri so mundu na kuyaga pati chiao Laure you know Mheshimiwa Alhaji hao aruatire it was wrong nuntu bote kubui kama na kawira mwangaza kuwetaniria CS Senator Mithika Linturi na meambora wire ati ni mtu okiu you know ni antu bakwenda kuthukia Meru abunge former governor Kiraitu Murungi it was wrong. Asante sana bwana Ndula na ambuye kiwambi tinya kwaria manto amaingi point imwe no rutembi wa brabo mwiri na bwaita boboya na onto Alhaji akwa ndeka nyingi na ndachire wingi kwenda muchokeria karombo mpendeka inka kidogo mbuwe number 1 Governor Kawira na ithatu ati aririe manto ara utino Governor Kawira aririe manto ya Linturi ira imiambo ira na ntobara interest choyo separate relationship with Governor Kawira na Linturi na twata Ndula very well bere weta kuraya ndendo mbira atire you know maybe woni ya mwandiki onteto maybe kwenda kuthukia manto ya thuka kinyango maybe it is me lakini mbira atire no akuwaira baratwa chindana antu baratura chindana nabo batikwenda wetikiria governor ni mama uathis Ndula nendira okay governor uchinda woro tuchoke warari uchinda woro tuwira chindire manto ya seneti yeya owe na Meru wethe na kumenya engineers ba impeachment ira yari mama seneti bari wao kirima no mora wari kithaburiku kakirima bachindana na governor teka bachindana bara mataitikia mama governor was very categorical anko ita please beteke kenda kinyamu Meru awata manto ya tutakare akatukuringia tumake ya biratire governor was very categorical Mheshimiwa Kirainya governor watire antu 10 bakuriwa milioni witia kana 500 witia bane antu bakiu bau I will say with no doubt we kuringana oro na ni ambunge kuringana boranko as a journalist achoka watire kuri antu bara turachindana nabo bate kwenda wetekeria governor ni mama who are this ti mheshimiwa Kirima na muetere kire abunge then there is bachindana nabo I want to believe bachindana nabo otionge ni antubele mheshimiwa Kiraitu Murungi na mheshimiwa CS Mithika nendere kidogo karo yare tikia governor ndenda kidogo tu ndendo kwira tuyeki barabara rombe tikia governor ikwari na Kiraitu Murungi na ikwari na CS Mithika Linturi lakini tuwetekanirie governor ikurekio chinda Linturi no rare among the very first people kwa appreciate ochinde bwao kwa governor Kawira
in fact kiraitwa support ngavana Kawira ritwa itara Tharaka ngavana we ngorwa mambere Ruto amwira tu kinya muntu yawe kiraitwa murungi no Ruto mwembi ngui so nya kitha tutakwenda huko main 26 itukumenya ngwira kiraitwa anekero tutamu level uramero aero uramrombere ngui ingavana u na twatanire o Bwana Ndula kwerekana kiolo mumero wa kiolo ikiabambi ikiabanjoka bioto mambu uno makatwari omenyo ile la mambo ya alaji already inkuona to some level alaji akore awiti mambo to some level kiraito na rwamire araua woni ta jinro imwe kuru o dajinro na bwana umwe kuru bishop na mtu akari 1 2 nambi na 3 kambuwe pengine alaji na kiama kya campus na ntekwenda kuwa MCAs no tiba watanire ngavana especially onto ya ugwa 70% yotomwe tomwe imanyara bai baba otoma pengine ogone ya ngavana ato support ikiama kiko lakini yankwenda kuwa Ndula to be very precise kwene MPs piwale ngoyo ikorwa na ngavana u Kawira na twaikire MP bonde yonte ya John Po tarara mbiketo John Po akirwa na manto ya ngavana Kawira tarara mbiketwe mutunga akirwa na manto ngavana u lakini ngavana akorwa kidogo na inya ngavana atekorwa nao dendra lwajumbite kiri tu oma ke MP bonde ba Meru kendra MP uraro amete imara korwa na ngavana Kawira improto abori wabaile ikirima na ito bona nambuwe ke kuatanira kwa ngavana na MPs onde advisor inkunga mkono ikuwa then nito to ngavana atiwire antupele au antu komi of course no komea ke siasa Bwana Ndula ndakwire ke siasa kari ntera au Ndula au kana alaji au siasa mostly in most part to me with a figurative speech na ntakwenda to interpret no ntoma indie ngavana ni oyo mbekia kwithe na the right interpretation ere mbi so tukaikira lentore ke thaburiko na ibone president wengo no rwamire na relationship ya ngavana na president na lentore those 3 people na deputy president ba United kureta Meru mbi be ke arabo kugura kia ngavana aitete constituency ya MP kambuwe number 1 okya gwithira ngavana Kawira na bati kwira MP wanara tiani be tiania then MP urira kumaga ba ukandiki welcome to Meru ya umeta Nairobi yake yakona welcome to me niwena bati kugia thimwa karingira ngavana amwira nani kwiyambi kuya Meru so atwari uma kinyoke agwithira sheria ta mithoma muno bati ngochokeria ngaikatho ndikwa na bo Meru antu bakwenda bonde kwa wana siasa na maloya ta indi na semester mbere ngibuthagia mantu alo so inko mithoma bokai wembetari ngiketha ngimiele yawa buwe representation ya MP piwale ni National Assembly representation ya MCA county assembly National Assembly ina leadership yayo na ibuthakia agenda cha president ibonto wana ya finance act ira ite county assembly etre na iko ikiakuya nano ngai public participation ma ideas changavana implementation na policies changavana akaikiria MCA na bo bariki ba approve assent so ambuwe omuntu enara representant bao kwethira tiania mboro nakuona kuyo ngavana atirutite ngui ete mporo ai muntu omume abati gori MCA na tantura etate MCA nwa okira akauria ngavana na tantura etate kwetha lakini temporo waro ama kwaria mantu yambi neketha ibwo nkome Africa indari manager CDF itareto twina kabya yari 137 million per year na inabure bati utumirwa thai 145 million per year ndarara mbiketu kinya baraba criticize ngwetia ngavana in the name of oversight bakiwa tiani anekeri 147 inacha ita mwanga chikinya mwicho yambi lakini boy bakwenda kuhuria ngavana ira kwa allocate in national government through senate inewe tate katutire churi view senate na ibo ndukwenda kuwa batwe yaundi mshauri wa ngavana inkwenda kuwa otewe nyomo okorwa no oversight kinya baraona ka oversight ira bakweta bao meweta so much ka politics no kuona mtu kuitha oversight omoya but kuona ina alaria akiura ngavana na njandram na 39 million aina uga karingo bicha akiwa ngona ndamu etekuo akaua kana ngutiri mandamu ekuo akagwa ngavana na ringiro kalweka iko so inkwenda kuwa kiriti baraba criticize ngwecha ngavana Bwana Ndula kinyabo ibethire benje nuin totiere assembly na inkwenda kwira ayubu bundi na arari ya speaker wa
county assembly ya Meru na mawira na all the MCAs 69 of them oni kwenda bachokeria nkatho no nto inkomea number 1 iba watanirite na gavana kawira kurutira Meru mbi ngui ukia kwithira kwi no kuona kwi na mwanya no ora muntu aguchwana ara kwenda kuria cheta chiao lakini county government of Meru yawe heshima na ngwataniro yithirero ioni kwenda kuwa ngwathirero na ndenda nyaruto at the president nendi ai tanto babo nthembi abaira babu ngui enu bwe MP teguria kawira chiuria ngui enu bure MPs na undrenga bana wenu ibo watanira bwe bwinthe upusha agenda itete ate yathia nto bwa kene na ara Rwanda okay MP ora no area sukumana na kwa security lakini yake ya kwa collective responsibility ya county government president yakaiko bobwe lakini ndio mtu nara ndesiewe ndiko ntokona ngava so it is okay governor arimantu ya insecurity but it is not right MCA arimantu ya ithima bia counters ithima bia na bia to njete ithima 34 kambu ndula no twantu iba kwenda okoro wakiria it is okay governor area insecurity but it is wrong MP area ithima bia BNG ne counters ne county government kidogo tu Nick ote makosa yareo it is going to be honest governor ina right ya kwariria manto ya security lakini MP atena na inye MP ina right ya ketha imbi kimaendeleo ina right ya kwariria manto ithima bieko lakini abati kwaria kiurakia what is happen me abata bakaua ikenjia na kita function na atuto abaira a process ya formation the first agenda kikuenjwa the next coming agenda no kiagira na kuruvu na wikira itangi bieko so jure bira bikaurwe yaka kithima kyenjo kya tawa gavana na njite ithima 34 na beyond bikagirwa this financial year na ule gwikyo kwenda kuongera ke insecurity gavana ari askari bae na bae jo michinka no kuigwa ko unaragia no nto no provide wengwa nyak akaria na michinka totapa ari babe bato betate no what happening ni NPR arewa government kidogo ani kanya eleze me ai kontewe kidogo mwana Kenya watu tabandiki national police service yes it's a national agenda ibo tugona rantu bagora wanara Rwanda ya thaitumuna kugira boya kurombera antu ba wembi michinka nara ibo tugora kia rampro rombera kwaria a entertain president na ndwimbo itena man ibi akirombera tino ntoni kura wa maitho ya yaiko but then rampro thaitumwa akuwa ora MP onge akuwa bake okaranzi ba one team bakaua mantu yaiko kulobe ko komba kwitha kwina inya sana at the national level pa watandite beki ntombi but purely Ministry of Interior involved ibo ndo totena si wambi wa security na iko kethera ina wa security nao to kumira but atukuwa gavana karia mwene Meru no apoke malalamiko ya iko na inyoke ya gwithira no akinyithie kiruto no ndo ena power ya ukinyithia yani ruto atu communicate chances ya communicate through respective MPs baiko so tema kosa gavana kuelewa thina chi kwao lakini MP ana responsibility chao tofauti na gavana na inyama ditu ya kuua kan gavana awe kanya rute nguira chichi yao then alaji kangu ambie kiwo na ngikwa heshima buru ya my father in the first place oruwa ngoye kuya kya magira kya mbas kirao nekereta bagira inya ngoye to some level now to power no to nyabo it is a struggle for power that party is a struggle for power any nyaba is struggle for power na boya ke yako alone in the runnings of the government naranga bana bwithite manto ameya orindenda wo ano to ukona thirikari ngabana mwaka yumwe kira nani ni kya ugwira urenda ombera wo buru karindo tengo ukona kinyemwe gavana kawira rutite yani utenye mwe buru ukona namba 2 kwenda tokia embera Meru ina thina na tete no kuona Meru na thina rao ni kuona Meru kakuona imuntu ya nyumbe ena mwene yani oni ndula iwe mwene itungikia siasa lakini nani kwenda ngwira tubigio kibuthe tha ithatu mwanga tha kenda cio tuku nani kwenda ngwira tukibuthe tha ile chiambi charukiri I will love the problem ni propose we kuwa lakini nao na tena mandate ya usukuma obwithia bweko but in your capacity no wone bo ende gavana muntu ariuma Nairobi ake ana agenda yao na kwenda gavana implement tembigine gavana akuona bro mwira na buranu akwenda bravo au important I implement bwawe wewe na right ya kutheta so walaji katonekere gavana kanya no tethi thina era Meru ten gavana ni antu ara kwenda oteki advantage ya government ya kawira mwanga thank you so much na Meru
Ndeto ira tukwariria let us all to agree. Ando nyato no agwita konene Meru ina thina. Sawa sawa. Na ne unfortunate that kinyamu cha manioru are yote sovereign problem. I think kinyayo ongelere. Kayo ongelere. Tutiro thine ne nyingi nkulukinya ira turare nambi. Na chio no twende issue irare ingavana na deputy owe. Remember to sweep manto yo under the carpet kwa karaka ote thine between governor na deputy wao owe. Problem wire na neo kwanche yato chokerie manto na yariko yari inge. Thina yongelekere in the sense that utemenya mbira makatero ekumiyara baetere bura na itoko meithirikari yo bare ya mochara yo ba 1 million menya my brother Laure nanga ethira katu kakure antu bangi ba Meru na ba ukari mochamanio na yura baandikiro thirikari nene na tutu bamenya na mochara yo kuthoma 1 million plus iro tumbekia ku ate MPs betu ngavana wetu akuwa ne antu bachiu na iba kuriwa mochara yo million wetate witia nango kethira kure antu bangi state officers by Meru barandikiro thirikari nene na tutikumenya bakuriwa mochara yoiku iko tuika ito exempt tu ate MPs ba na senator wetu na sorry na CS Lentori kwa tuika tiba uwe kumireu na baraba chindero nabo bara governor Kawira chindere ki contest kwa tuika ti bwana Lentori yawe CS na bwana Kireitu Murungi yawe ainara na nyabo ingutikia mochara yo nyayo kuthoma 1 million plus kwa tuika te antu bauri then itu onwe ni bangi baraba state officers by in the same capacity na bakuriwa the same amount of money. Number 2, koi mantu tukwariria ya overlapping kira overlapping ya representation na pramanto ya bati kuthira yari Laure na kuwa boya ka uatiri ngavana no ari issues chia insecurity wende kinyethira itukumenya twinthe nya mwana class 6 grade 6 na kumenya kintu kiwitwa security inaara ura national government ite lakini no ikwa weke according na Laure governor ina nafasi ya kwariria mantu yeku but MP atina nafasi ekuria governor ki into bibi ku ya Meru county thai no to this financial year ya 14 billion imbibi kuo for example nara tigania east nara Laure umete wende ombera muntu awitwa mpuru wa Boria ari representative wa Laure atina nafasi ya kuria governor ishere kuitate ekuyatigania aina every right ekuria atiri antu bako batigania ate kuria ba mikinduri no to mikinduri na representative menya bwana mpuru wa Bori aichwira antu batigania east nani abachoire nyakiri ma MPs bange no abachoire nyakiri nyamwenda kwa tuka ko ibikiri nyamwenda au mbekia kwa atigania east na abachoire nyakiri Laure no abachoire kinya thirikari cia ome na NGOs atina limit ya ina abati kuthurira antu bawe patigania east na arabwa na Lawrence etete ate aumete kunende twakaraya ka tu raina utopia whereby ungavana na mantu yawe nini katwa create dictatorship na umurungu buti na buri uti we beyond the law itubati question to a question nya president yo kari now indonere my brother and colleague DMK kiora akira president yo wewe ya urita nyambene akino ntuti ku ya nariku kethiri to kinya level ekuri nya president kiuria ri bwana Martin na Mumeru na arari no governor ari the Meru county yao no wetu teoria kiuria lastly kenda utonya ki the next segment iro kwenda utonya batwe twe Meru county itu ethirite tugitrend na iture na merie level ya utongeria aratongeria bangi munyayire atuika level fulani a respect ya mwanka COG Council of Governors chair atia Meru level ne somewhere iguru governor Kireitu Murungi ya amiyukia amintethia another level na respect aitia Meru county in fact we were number 4 in terms of contribution ye national cake bila to contributor
ki national government Meru yari number 4 na Meru tika yicity ya chinda inya Nakuru in terms of resources ira Meru kurita igaikia ki national government kire itu murunge atire tu number 4 thai governor ikuo atu kire Meru nende noe arere a symbol of national shame ki Meru county kwa atu governor etu narere a symbol of national shame because I will onimbuga manto dena evidence bana matinu wampakanya ninga kueleza 1 2 3 nite nonto tu governor to atumite tuka symbol a national shame either mpakanya thai kana later I will explain. Betikire tuthome commenting kai alafu tuwe kithimo na piriti please ntuira miario ya president akiariria CS Mithika Linturi. How does to decode manto ya nonto ikumanisha atea president ya imwira akiwa ate uyo imuntu tukuritaniria ngwena na arabo amurete ni siasa ne tuketo tukiaririo ntubu in a few but ni Pius kire Facebook arwaterio Hel Martin good evening salimia kire Nyamwenda and Alhaji Mwendia Martin Honorable Kenya is a very eloquent sober youth leader. He represents the common mwananchi every time. Kenya has a bright political journey. Martin, the only problem with Kawira Mwangaza is she is fighting so many petty political fights. Those fights are unnecessary. Kuibobu. Kevin Komeru Kenya Mwenda patia Nick chance to explain himself. Okay. Nawe Kenneth Rua. Okay. Kwena Simon Mogera Rua. Martin, please advise Alhaji and Nick. Okay, sawa. Tumuya Kenya Kim Kibaba yao Rua. Tuambie hiyo vizima kama kuna yenye iko na pump ni Kimbaba yao. Nawe Feliza Karaza Rua Emeru ikirie please watu tumira text how tuma text yo bakothome karuone but thank you very much no tubakwithira wina batukire mubango yita nambere kwa na batukire Facebook fan page yetu ni Weru TV na kire channel yetu ya YouTube ya Weru TV and FM tu live kire Weru FM 96.4 na SMS line yetu ni 40188 na ni free of charge arani na batu kisoka tu kithimo ithatu tuwe na oru wate hello Weru Where Alo Gichunge. Hello. Kedi atongere wewe nabo. Te baba ketheka mukoro. Isaiko kuparanyene kamoi. Bwana saiko habari kuwa. Njaga ke. Karibu. Ambu kweka. Kedi atongere wewe njaga wo. Ndaba zina tura lingi bakura ito dikaira. Ito tagawa mando ya wita. Mbere magi choga yangu ile na Meru. Na ruo te baita tonere. Ito kwirigiri te president ya tu na barabara chia kurugwa kwenda mambo ya Meru ya tiwa Meru lakini hayo yationekene tukambuka ujumbe atongere bakia yole bakwalia maendeleo ya tiba kwa lolo president ngwirigiri te nya ya no njinga no na ingende namo kali lakini wetu alipenda kuna mambo ya terima ya president ya tiba kwa no tiba kwa wale ni antu mwaka jua hili tabe yantu bakabu kale maendeleo ya Kenya alafu ngiri choge kuwa ni kwa ndoje chitori iwe wote ndoje au kwa yeye chikale kanyakine tumero mwezi wa assiste kumaro toroa ngwetika wansteno iko na tobedi no iko dira kwa hivyo na hiyo bakolo kwa assiste tukoje kale kwa assiste ida tuno ngirima kana tano kwa hivyo kama ndoje ile to nyanje 20 ikagura kwa tubeji kunyua na kwatika tuatere mwaka yungu na jua tu inge ngalona ando itoro na hizi kazi itoko nyua na hata chimani kama ya turo inga ya ndo to inge ndi itoko nyua oge kuira Gichunge MCA bala taline ni no to MCA ga yobataka ngapanda le kitaguntu no le ta pipe no le ta ambasari ndio de que jaga nene wonji kama no le taka
MC otro MC waleta into kana atio na ngabana ya no gwa leta MC akamuli aliku kwa nyamba tari betiba ya wali bagaji aino tu nyamba tari wa itaje ye joba kwewa no ngabano ya kweja na sio kwa hiyo ranto bagamenya mulo ngabana batamenya MC na batari MC akuleta kwa batari raka jana na mato jawe no te bajira no ne te kai gitaria inga kika dinga to ikono weje ni ajire jega nande MC wo rajira ite kudura ya MC jano ngabana ke ya kwa hiyo MC atikuta atikona no ngure joge MC bakaja wetu anjire batu joga MC mo kiya batano no tu MC atena si na MC aluli ponge jonge MP jona lingaira ngabana kura lakini ngabana asilingaira MP bonde alingaira ngabana mugara umete haki na unite kuona ngabana no bechona kunekwa sai kula utena jadi ndo data mono tumbejo tichira ule ana sio bisi kuija wewe beji ya wewe itangwera kana utinda kufikira mantu jantu muntu aliyo we itakuwa diko to wewe ya mega kadivia ya yale muntu okwira ola akudoki na utenda ya bono tulo video alo te kuiji ya malo kala kana yo atito dindo tinda kutindo tena ndo tubeja wina chio okay thank you na ikiri bota kwa tena kile melala ujambe janga bana ngabana rajia hii na siawe lakini na mulile te kule lakini wata kulingira na jawa kile menda kona ndo bata te kumagi county wewe tema kwanza kona ndo bata tu te ka na gua bubu we ijana wondi ngaba nyela MP alio ijana MP nyama no antu babu no bija antu balingire te MP kula no balingire te ngabana kwa hivyo tuangalie tazamo no tunale batu wena jira idea watu wanale batu teta au kilomita ndio kuicha kaoa lakini ukabia hivi yote teta au kilomita hijiri thank you Saiko kwa hivyo na MP atio banjira eu no tu banjira ndi kwa dakika nyingi kwa sababu ngapenda no ya karibu MC nyaka leo abijira ko biko mwaka jonga jijira kwa ativivia kwa hivyo na batu kwa jawa ya kayo kwa makosa lakini ndio kwa tano tu itukwenda tu hivi kwa jawa kuna njira jeuna ndi atio kilomita ngapi kwa kilomita hijiri okay wala tulikoka yakawa tuketa sala ngulu kino tu au tuna kilo ndiye kwa kinyanga tu ibweka kichunga kalabo thank you Saiko asante sana please watu ringira thimo keep it short myambo kwethire mikai kienda tu kia thimo chiano na gari tu cherero kidogo hello wero werale sorry hello wero werale hello wero ilo gichunge oui abale kumukuru unimbui kabisa mukuru mwete ndani kuma kitongo yes Dan naru ndenda kwa no kuru no tuye mukuru please tafadhali mbere manketheria kurubau bauketheka sana mono nketheria ni kinanjara bena raure bauketheka no vere ngava na karo mwangasa ispichiri terendo ngero gutethia Meru County boko ne atiri uningwerirwo mono ntukwena arua Meru kwero imbio ithinere kwi Meru County gichunge no ntukethire gichunge ntukwena arua MP barabate kurwa ngava na kawiro mwangasa bondo tote utaja kintu kiria athithiritu iruto no ndotataka tashandaki aja natarire njira ta kutithia kidongo kithirune kithirune nkubu watara gichunge tabangi botara to wetura badithire turuto na kawira tina thina bo na no ba chokeri nyanka ba muntu bo ba kuthithia maendeleo ta gichunge lakini otegera muntu tamporo onto bore kwira aruto bombo tevia irwe morante abeberia kichunge to bole kioria to achiuria atiri mporo batere kuita kuina rwe morante abeberia ke batere weta kuina kwira ruto amutetheria na to ora kero kichunge iyo kiure gyako kya mbere bongi ni atiri bo mucho kichunge wategera muntu ngo ro korwa kawira mwangasi kire mangutine
na oni nte mukira ka anti chida nkiuga gichunge ndene centrement tu ina thina mukuru na thina ra tu no centrement kudo tu na mutongeria utikwendo gwatanire nyana antu akwetu gare kia simio gichunge no ndo narua ndi expectate muona ki Ruto akira Ruto kwina njire kidongo agene tigarire ndi expectate Ruto kwina njire mbunjeru kidhione tigarire ndi expectate mbiwa akira Ruto kwina njire charia giakie tigarire teterete mbiwa akira Ruto kwina njire ya kaderi ikweta eteriretwe gitungi nyanda muona. Okay. Kowi kwando mani chanjiri chonde akategerwa akabonga bodwa onekana narire arafu ukategera muntu uri akurwa wagechunge otegera kawira mwangasa rai kaderi bokwe kaderi nirekiro kabros wategera kidongo intobiri arwaji bazukire bijya kanyakime kawira mwangasa aredera agura biyero bya sibitare kidongo wategera njira kawira mwangasa njira ile nyingi erivi kagare chumira gichunge na muntu uno kurwa kawira mwangasa batu tu anenchi toruga tereke chunge tutekwe kirema nakare Nairobi na uwali nakare Nairobi na uwali nitaengo chyo Nairobi na u lakini natigani akawira mwangasa ro guturetera maendeleo no ntukawira mwangasa kira kurigire gichunge Eri antobau akwenda kulea mbesi yu. Thank you sana mukuru. Asante. Thank you Dan. Asante. Tati ukiingia. Hello Wero. Werale. Sorry. Hello Wero. Werale. Hello Songe. Salama munene. Kabisa ndande awe. Nzuri sana mpita Geoffrey Mudhalindi ndikani. Yes bwana Geoffrey karibu. Kuni mpinche ya tongoria bubonte bwana Isunge. Boketheka sana. Oyo bwana Isunge ni. Vina imi. Abraba guote vina imiru. Yana kuana vina imiru. Inera imiru. Ina mutongorio mona tunginga banome. Ntore ya kuma vimone. Ngari yako ari mantongo sine na sangende centro ndene ya imenti centro re ne mtire kwa atika miaka yako kile mango sine mtogona kwa haya niwe to nari ngita bimo ya mengi ntise bo onde bakawera no mwabo beko bwana atere tabla kurenge Meru etangira imyaka 5 Meru etangira yana koya ngai kite vai kawira otonya ke baro na mamsi etangira mamsi ambiri wonki peke pia nona bwana Isunge Isunge ambiri ando na kampu ngai kite korora bwana Isunge Tatu pure ende. Tukina gente tai kumira ke dirikare kai. Indigo tone te ke dirikare kai. Tuari ka kiri tere na lare wana Isun. Nengo kariko nengo kariko lare. Arunga mirewa kavati kaende na no bwa ko ya kiwa. Neikire fiari wana Isun. Mungu kuwa mangusini atro mbere kana mpura buri na tone into kera kawira arunga miraromba diraronga mirazi kambi yo taya ni mpi bonde mure tikiri mangusini yake na mpuro kwa kawi aba piraria iba kwa bonde mp bonde kenga na no kumirinya bwana lentore ku na kirito na mungu medie bariro nangaba na kakuru abo bonde na na munini okionga bana bwana songe Digori ende bwana songe kinde de mwake ndiso utono ne ko kanto atome bari na mungu atobona kombe bwana songe ne barende na biso bri
Chamurungu ahotiro dinyari kubureithi mandene ni yoka. Mantu ayo nda mutumara siori antu bebe kuntu kwero ko mutumari yarumana. Mutumano no kimuntu murungu. Tawere kamu sogeri amwera na drinya kaza na drite kilomita kimuko akaru amurure bikore. Iso de janto no ki vati ko aterenge na wane so. Na gobo nda ka kawera ni mentu kun kai. Te bola bakiaria toto se kawera. Na msi anda lagi tisre ko kere nyonto lagi ni lagi rinchore. Kama konyero kanyi. Okay. Na bonka msi nuega ambana mbesonge. Ariwatina na seava na bonka kubere monde ariwatina. Thank you. Ndirendi kan tiende south. Thank you Geoffrey. Asante. Thank you very much. Tukiingia mwisho. Hello Wero. Hello. Hello bwana Gichunge. Hello. Gichunge. Oi. Mutaka ya kumangongo. Sorry? Aya kumangongo. Tango doko ira tire maten. Bebe ni kimono. Uketheka. Bebe ni kime ne mama ebe na maendeleo yawe. Basi itumukalisha kabisa. Ale baba kwa yule. Kama maendeleo ya mama na tu na kabati. Ndio atuma Okay, asante. Thank you. Tukiingia mwisho. Hello Wero. Hello. 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 Hello, karibu turare na mukro. Uralia ajani kumakiangwa. Ajani habari ku. Yakone mbela mose. Nikuira Gichunge. Geveria metaniti mono. Ba uketheka. Alwazi. Moya tie gutumira Gichunge gikinge. Tamoye katika kalari thirikari akira itumurungi. Yembi twa benefit nayo. Alwazi na tie gutina kuninga muromojo mwingi mitumuijona nejete afyanga. Tumuijo era muno ni muntu amuromojo mwingi muno. Murali metimuromo na ali metiza. Okay. Tukwenda kutiki next step. Thank you. Asante. Thank you. Okay. Now, tukarikiri Mheshimiwa Kirenya. Yeah. Mheshimiwa Alaji. You know, as much as tobakuwa Meru na thina. You know, Governor Kawira Mwangaza na ambiri na kuwa ate kuri antu kama tetebo bya mauta. Now it seems bado iyaka ku insist on tobo. Why can they just bamurekana aritangu ichi yake miaka yake 5 ya kikatiba ethira and then Ameru bakaite yamba. Gichunge muntu akathoka mutwe atiura gwa kendra iko cibitari. That is harsh. Relatives agekira ngarine na relatives na chore be na responsibility. Uwa na aruo kathoka tukona gogwita nguo tutikwira Gichunge tafadhali tugwikira mirigito amwike cibitari na buwendo. Point number 1. That's a bit harsh. Point number 2. Gichunge kure antu bari gitarune. Bamo bari iguru na bangi bari nthi. Antu bari nthi baranywa ruji barathiria rwao na niriene bari. Antu bari gitarune iguru no ba preserve ruji rwao. Ibari babo mena bijeni ubetite. Antu bari nthi barandicide gatwambirie kutura gitaru. Aja ruji rutonyere gitarune tukundere au ati ruji ne turene atatora gwa inyonta. Na ruji ruri nthi gurwa gitaru gitite over the water. Mtu Uume iguru na arethera antu bagutura gitaru. Aiti akiuga ambu kwira bara bangi mukareka batura gitaru benikire ni ruji. This is a collective responsibility. Barire kantu bau batura gitaru bari kwa bonthe. Therefore ija kutwira turekerie gitaru giturwe bau baikundire ruji tukamakora tugakare iguru nare. Now let's go on. Gichunge kurio tumire na ndenda gucoka unity je Meru jonto twarega kuge unity eu na aru akethra tujire twanenkra president memorandum
tomura president njira iji icio tukwenda Meru buru na saini memorandum mwega saino kuma ingavana ICS na everybody uri atingi umanaja tutina barabara yu ko president ya ujonte ja guteke aragitatri aratuthithiria therefore kethra we mutongeria the bulk of you know the bulk ego jana ugwe there is a person who has got to take the blame jaura OCS koraga no station yewe no gitagatri no uragwa kiuria because ni OCS uri na ukaigwa kitandiguria cha Britain na bianto abakurisaini bere non tukuwa ito choke tuchwethiri mutuma osia the other day the deputy governor was almost crying ukona mutuma ga kuigwa tajarererwe jukia ndie ukarugura kwa mwakuru oku ntegwitikia kuri muntu Meru wa kinyaru mo in public ntegwitikia buru it is the greatest insult very painful kinyabo akosana na antu gichiacha preserve dignity chiai dignity chianto bau John to life does not end in politics muntu ore na mwana muntu ore na mwakuru mutegete muntu ore mbakudura kure endetie no mwiro na kure antu bari nyuma yawe it is not right niyo gukosana noe na this man akuromba ni auga kinya kethra ndukitie ni mbitikirwe nditekinya yi nturume ireritero no muntu honestly mwanko kaigwa peni ntumurume ugukumiria kurira arekerwa utira tura ni kinya imeje jari kujongwa thithitie tumenya kumugambithia na nandi ukuja kiri babangi therefore gukariu kwena ntubakariu in Meru ukuragana na your deputy governor nandi without tekominchi migambo I was sitting somewhere na Ntuba County yesterday patura tatu na mama ndugu yangu ule thithia makosa aja uitithwe na the best thing ikogetate igokira I know what they are saying out there koko na kijara ya gwita parent cabinet secretaries yao ministers bawe ukona mugarukira muntu kona kinya muntu nagire kinyo gwajo ntutije imbia korwa awange na ndi nkithiria kambire kambuga gauntu kamwe ndira tukwaria mantu ama maendeleo ni kiari council egitariu kiragi atumire South Menti okira muno egitariu na twaka dispensaries intije ningana ni equitable distribution resources Makato make sure resources ni go kinyara council wonde and our own beneficiaries of those resources. Kere age equation bill I'm reading here. It need to have pride in so many counties. Nakuru County, Uasin Gishu County, na ile ingi. Na areo gweto kethira. Okethira. Nareo gwito okethira Nakuru County area wa 142 million shillings chia prioritize development yao. Uasin Gishu area wa 38 million chia prioritize development yao. Per ward. Per ward. Na bare wa mbecho imoja Meru. Aja ngavana arenda gukara na mbecha wenka. Kutweka no kugitatri. Ni ndienda kuona athero gaiti Abogeta West, Kisima, Ndadhu Ward, Kangeta, ndienda kuona antubau baikiretu mbechejo nturira muthara gwakura. Rira muthara gwakura. You know bwana Laji, there was a reason untububu te katibene. There was a reason untububu te katibene atiri governor na control resources. Na control resources, but kenda twa equitable. Kenda baba tutigo gubaturithia maruto preserve dignity kinya members ba county assembly. Okay. Only direct commissioner wa public corrections in Kenya. Na ito twajukire report au come with that report ya to anenkera ministry of justice kenda muriuki karu anenkero aikia mbunge kenda CDF elected constituencies. I was a commissioner in that commission to Orengo na bakoigwa omwere na bangi. Na toja twadwania iringije ka implemented in the county. Ito kwenda kuona tugokiria uchumi bwa thiru gaiti. Tugokiria uchumi bwa Kangeta. Tugokiria uchumi bwa Muthara.
igwachi biria tukwendia naja bakethra ni antu empowered economically but to athithia mbecha turindeje bena mbecha ndewingi. Okay. So for this is why we want equitable distribution. Thank you. Ya resources ile within the county. Thank you. Sorry. There is an issue Mheshimiwa Laji aweta ya manto ya equalization bill and I'm happy that one of my party leader kiri assembly yawe minority leader wetu mwenda ilithile now prepare bill rito award equalization bill award equalization bill tuiboro alif kana Mheshimiwa nonto ito exchange tenwe borani ni kawaki tuiboro alif kuma number 1 Elgeyo Marakwet number 2 Uasin Gishu County. Uasin Gishu ito areno actually na trimanete kinyana minority leader wa Uasin Gishu Retorari Devolution Conference na bashe a lot on model ya bura bill reri tangu na konento na kulukirwe last term nyana Nakuru County wao Nakuru actually are getting as much as 42 million per ward 42 million niyo equitable share with award ine oyabura ona CDF bwana Martin ikiuma na national government proethera ibo endene na rais proethera bote endene ya rais ya kinya ukethira kure MP kinya aimeru kana area nge inya tuwe na Nyanza for example nonto it is sure that nara ne opposition kwa tuka ku MP bate witaniria na president 140 chiawe no kachige eta ward constituency we adhirie wananchi mbi maendeleo nao mwenda idhili and I support him fully na nkamu support perhaps nyano nkamu secondary nyamusho ni ugu niende kwanza arenda 30% proposal ke bili 30% ya development kiti which is about 4 billion 3.6 to 4 billion 30% yembecha ile nite ke want equalization kiti kana fund yeta that okay kuwa that actually meant 50% ya development fund ni yakwenda yeta kiri wards kenda gavana watu wana 50% ati wana 50% now okay yakoya this amount ikumanisha maward we MCA womba wita wa karandi na ntubaku wina milioni chaku tuge 40 sawa sawa bukailia mathina yare ya wardine uyu buga prioritize governor no atiwa na 50% ira ya implement kintu kiwito flagship project chiawe and I fully support this no kumeanite Martin to rekena gusafa the big man syndrome now Meru au big woman syndrome ira ya no mwanka wite utulirie governor Maru kenda ya kuthithiria wananchi mbi maendeleo and I'm telling you bill kuluka tukathauka na mbere nye kuluka unini ngo kambia mchakato wo direga ato maendeleo nonto undi represent Meru County wo direga ato maendeleo nkaromba nya Meru mbecha tukire gintu kita wa pay bill number tukira pay bill number mbecha chuthwe tukathuta wananchi ba wo dira nonto ibakuria kintu kita wa ses ki county government of Meru ibakuria kintu kita wa tax ki county government of Meru FIF beta machivitari nara wardine umna dispensary ibakuria mbecha iriku ira ibakuria excise duty ibakuria a lot of money ira iwita kisheni so utimu wananchi nyomwe wowondi kinyeri ku abati kwaga maendeleo nonto ati MCA wogondira ati witaniria nao na governor ewi primitivity na ito umire au number 3 nkithiria wauria nite onto manto ya tekirwe katibene ibu nonto tuimbunge tutemenya kila kitu kitemenya kwithira katibene kintu ake utemenya ko enditi Biblia Biblia ne ongete me ako enditwa but kintu kiwitwa katiba kwa tu kabire bi katiba ibyo final then uteaje kuthira tu na national government uteaje national assembly uteaje kuthira tu na senate uteaje kuthira tu na county assembly na mbere nick ariwa bilira bakulukirie ibwo ntumurire I can only teach him how to be an MCA now bilira bakulukirie basari yare 3 million thai mheshimiwa wetwa Elijah wanaro rathangatha
na aretere bill araura county assembly Meru na to mikulukia ya mbecha chiongelo chia bursaries from 3 million to 5 million uo kwa ataka umunene ibo ndungure ndi manto maingi kuma mbunge ya chichiriene. Okay, fair enough. So Laure, the other day a former nominee wa executive ya Governor Kaira Mwangaza na ariantu kwa Alhamisi kile mubango yo arwe siasa awate dirikare county Meru irete ya munanda. Yani examples. One of the examples ni ati Governor okira rukire ete inspect barabara ya kubwedwa and then ameiteri yetore mwene. Ati one day Governor okira ete akabwidhi okolea instead ya kubwidhia sustainable development ira mheshimiwa kuweta au ati dirikare county Meru iretithwe ya munanda ya ng'ombe. That was a bit harsh, lakini imearie mutongeri. Asante sana Ndula. Number one, tuwere siasa no haikuwa rufikarete vile. Na mutongori owa namba na ari nominee na arambere. Ona no bagira inya baba itire ate no ba mu kiroto kyo kyawe no bagira inya baba orairire na iku. So itari thine ngabana lakini kira inya no waithira kimenya there is so on it. Mantera barabara era nkona andiki Facebook by murega by road. By the way kwenda kuwa kithira kwe mtu bati kwa weshima Meru saidi. Still imurega by nonto no first gentleman yo Meru. Na tukwera tukuma kianjendre u. Okay. To kumera to gori alanji na pirisi lari kenda to miana to eka murega ke government ya Meru nende thairu nguru ngavana kawira. So mantera barabara ndone ki Facebook ingwetikia ya sheria kailelwa into comment so much on it for now, but ambu thirikari itete thitu ya munanda Gavana ina right cha ukira every morning kubwithia assignment cha kuona burangu itete na mbere maturene na reason ya kubwithia itwene sometimes kwero yandiki various and several kwe barabara tukagone area yawa yandiki various and several kwa avoid such things na ground ni important Gavana itakuona burangu itate na atikwithirete maliciously na kwithira cooperative na MCAs na itukuona kwichi kuruto bobo ya bwana Ndula kwe manto alaji aretere ya dialysis beratire lakini betekire mbwe bonda dialysis bere non to it's okay okawa kinyabu ankwenda kumenya atire mheshimiwa Karimijero point yewe ya ari atire kwina sheria ya kuname barabara streets na nyumba cha thirikari kwina watho burabu eki first of all no mwanka assembly ithiro ikimenya ikulukie mbere ya assembly ikirukia no mwanka ithiro kwina public participation unio sheria ro kuwa utikumenya and that is the law. So how come a governor atekumenya watho as simple as kuname barabara mwanka ameta bara rito ya mwene? Asante sana Ndula andi nani kankurikiuria kengiro una muzikiria twatie kendo meabira bitumbura Meru rimwe ikwenda kuruta ira itawa kuruta njao kiu mea wamba kwenda kuruta njao kiu ukawa to stress nyakurukiora akamatita njao yeko pambero ote no trone MCS by sign gazette notice ita barabara rito reko lakini nonto exactly and that's now the problem no kwedra MCA batameta MCA bakiometa that one maybe get FR lakini tu for now itone ni apostole ki Facebook na bono tu Facebook te constitution te ina uno mbande keru ari Ndula no mbetete weru TV na ingo obwingo yaiko katuwe ukagwithira kwi na issue yeu na kwina sheria bati kuthia twa kabathia ta sheria batere kwetha makosa batwire lakini beki dialysis alaji na misilindire ya Meru na inkwenda kwira Meru betu la ito umake chungike Ndula ombetekerie kirainya oni niki na owe tuithe na alaji to ngari no to iriaiko to ite ara Meru referral level 5 ya to Meru teaching and something referral hospital to ite to confirm kethira dialysis yeteku kethira etekuruta ngui na inkwenda gua kwanza itarira Gavana kawira kinya sessions ichirongelerwe kwethira batiete kuza kwa session nyambu emwe kana yili na ndi Gavana kawira na rongelere sessions iko so already that the system uke pikete very well choke be yara ke mheshimiwa Kirainya au kuwa manto ya representation ewi ya bill ndekorea bill ke yakwe equalize ward chionde
eu ni advantage to all of us tukenda wikira ngavana thaia operate na sheria rembi ukiagwethera MC no bakarende na bakeyana mbiliira ndina imani kinya gavana bura kwenda imumero aitate lakini nyaki maendeleo ya bithito thai tukia wikira MCAs thina batineo uti MC utuliria gavana maru MCAs bairuta ngweve na baikintu kuma bena gavana na nyoka ile thai for example kunekere a very good example ke mantu dams thai tukari kwena dam ruterero yembe kwina ndamu ruterero tiania na ruterero imenti maendeleo ya gavana kawira ya ebora ku distributwa ke wondi chionde ndene Meru no te MC utuliria gavana maru MCAs yaba decided kuwata na gavana kena gwirute kandene yambi ya Meru inge sheria ya kubwizwe kanenkera MCAs mamlaka zaindi onanyani tapongeza bweko ya bora mpia na sheria chiawe ira iweta bora ke manto yangi bwana ndula ya oversight no to imkona au ni otuitete next oversight is very important. Only as the advisor in Kwadagu, oversight is very important. Ni oversight with the Guatea, oversight MB each county, quick Yamakiraki wa Senate Public and Something Funds Committee. Control on budget Yaku release Brambi to Mary County committee and right Yokaranti. Then nine ground level, Kiakona Kiza rotate and go to Namuta MC and with a one man to Yaku. So to Kiakwayana, Omuntuaka, Eshimanguina Yawe, they get Meru. Thai turua tuinzo ate Meru ina thina na ndenda watu wale next ndula ndenda wire alaji kana kirainya na muno kirainya no tunu MCA atorose akawe Meru ina thina awe thina number 1 thina number 2 thina number 3 kato andike thina icio nthe kinyache kinya manele toso wikombe kathai tuenge twete atia no tutomba kwa Meru ina thina lakini the real sense thina rankona ni Meru na igwo ntukwira Meru akona akathina inge muno ingavana ukwenda kuyantu bakwenda introduce ubijine nabo bate kwenda kuyabarisoni yangavana bura kweguruteka is their interest so thinera iko banakiranya na alaji kiro batoro these tu thina 1 2 na 3 na 4 kenda tumba kuya resolutions thank you Mheshimiwa Nick the other day to arina minority leader na niyo kinyawa atwira mantu equalization bill atwira atire Meru dinere kuone ati anto kaba cooperate no bua yani bari tango no bua especially MCAs akiaribu ari MCA na aritingwe ba county ate bari tango no bua no ntunibo kira governor MCAs atwira MCA akwithirwa ya akawopinga governor bombere kabisa utiona maendeleo na akwithirwa maendeleo yake ya waku then ni in your absence ate uwe ya MCA utetekirwo kwithirwa uri antwara na andu batige kutrita Kawira Mwangaza jakana kana mwaro nguginja naro rukuona jumbe bararia Ruto bemwerencha bararia bemwira Mr President unaona kijaraimu emwera kwenjera ugeretie video 2016 mwankana haru yatathithwa na emwera rais ukiona ni vema tunaweza ikatengenezwa Dr Mweti akamwira no andithirie kajira aka na gaka lakini gwikange to kwenda gakionyo bemwe ko nyenyekevu nate bo kwenda go treating gavana go tweka we antu bangi bo bate muromba into na munyenyekevu into bila tiga kuibia Meru angaibia Kenya kabie kiau ebiteki nchukuna we torgora umabio kage kyo gothithi atia kyo kienda control na vyuma na system no kuigwa na ikia tomo kuona ngikwira baba iromena arore ariko rorea no ntwara ajirere ja kwaria aja no rigana kwira nto itia tete na ara TV ne kawira ba mura mono ba muite nyangu no kuigwa na no kuona bo bataragia no kuigwa na raji atareria manto jariko manto ja kuona je karika kulipa ushuru ni kujitegemea na ndei gangwendo kwira kire anto bena kyo ikorwa tukiaragia ojo tukiaragia manto anto ivinkia manto ja kweja kwa Ruto eno kuona ibejere manto anda RSS ibejere manto ja MC ora bo trito nande na ikia tumarwaria ruru tithira itwari tukiuga atire Gavana Kawira Mwangaza mbere ma kireinya netikirio no gavana oe na netikirie shortcoming chiawe kaikareke bishwa kaora ga kurunturona na no te mwana ndra muti bwawe nukiwa bweterwa njire njega na muntu bana bo baba kuringa thimo
muntu akauga ngambwa wete akiri te muraika te murungu after 2000 years ironje chwara na mbwa wete enjoy na atongeria bonde oreje njanwe wonera makosa itutige kuona muntu ro kuthithia bobonge bomuthia ambuge kawira mwangaze na formula gwitangu gena ntobaye na MCA thai inyamwe shimu atwenwa governor kawira control majority in assembly ende bamwathikira na bona ibagwitangu genwe anto bakambiria kuga kabotishwa na ndeje goro barera go imbecha baei nukiwa of which kaduri moronge durumu thako gwetwa kadurima arako mbasi kombori irero kama tanto saudimenti igikagia ona ikaduri urakomborete mbati no murungu no ogachera no enjesu na arwa mitheka rento ra kaduri na arerie auga ni rais tuterega kwaria nao na mitheka rento ri kuma turathura no ndo na jumo chama no jurere jwe kyo tuko jwe shimwa bonde na kaduri no ora ichideri wenka na bauga bate kwenda kaduri ya kingpin Meru barenda kingpin Meru ethire mithika rento ri no kaduri ara ichitherwe nande kebere kionekanga nukiwa kiathiria ngugi gakobia nande ikoko ikarakiro ruko tuko nukiwa so nande okuga no mama utwo skoete na arua mama na skoere nonto nande oiga mitheka na kaduri bate amoriko na mitheka ruterwa mama ariko na bate na kaduri nukiwa okay. na mporo dikera kankuelewa so mitheka ruterwa mama lakini mama ateruterwa mitheka or what do you mean no roga mama ateruterwa mitheka te musiasa Ruto augere wengwa Ruto ugandwa eje Meru bwatonyiria mitheka uri ndamujukirie ndaitia we national konte kwenda mitheka karariko aja na mama te kwandresa mitheka ndia kwaria atongeria bange baire bare bakaduri bare bakairemia owena gavana kawira butikware na mwambo yumwe no kawira ari akawatiri antu batu acindana nabo yes ende gakwara iria beko inya ogwe thota muringa era kuri bwacindana anwe no muntu ro tarikiwe no kuiwa woni ntikuri wa milioni ntikuri wa mbeca cio kinyangiri mana atano ngeithirikari bara arirerie thirikari tio unde mbeca milioni arirerie antu baire ate arirerie antu bangi antu 10 augera ne antu 10 na atauga ne antu 10 na baire awire antu please tuchwere miambo eu gavana kawira wire atire gavana kawira wire atire antu 10 ibo bena thina or something na ubio iwa kuchwira alafu achoka watire kwina antu barana bo twachindana nabo batetekia kwethirwa gavana ni mama am I correct kurethra ne ugo karikana teu gavana kawira mwangaza au na thirerie kaduri mwankathai na mitheka berutere mwanya kaduri batigirotero mwana mporo na mitheka noe ibetere na president igoro na muganirie gochiakera ntakariko na chokera jumbe fanyeni kazi yenu abunge kidogo kimero kwa kwe miambo mbwere orengia o figurative speech yetu kendo interpret beyond measure no tukira ine ira kwa rakia ndagwire kwamba kwetha nya kwibangi i system we kwamba kwetha ati necessary le barato kuthwaniria imbi lakini barato kwenda kuwa na Meru bele very well kwe mtonte kwenda twikira kesi ya cha Meru for now no nto ni imbene kire ngambe chia mtawa freely ngambe nkurukia 145,000 akirusi Meru Tianga bana kawira rara program ya kumtithia ngambe inkona lentore na kuuma Nairobi ake ya mwongela ndroses na mwanyama power nyingi changari na inya labor force so lentore na mama kidogo lentore na mama beginto ke ukiagwile laki for example ke tu UDA aspira UDA government onde para baromba kura kwena mtu mwe atetekeria mama ingavana wawe na nuika thurimbi murungi se lazima ethira kaduri bachindana na kawira but na rombaira muntu mebo kwendo mea ogokirombaira muntu ndula no arombaira kura na rombaira lentore and lakini lentore gurekia kwa CS
lentore na ere a very sober linda ndene Meru na bila inyao kona wajibwa kirenya bera kede maybe woni kutafuta manto yabu kandiri ndula kandiri wambita kidogo nyani to kuita kakua atiri kwe mtonte kwenda tureta ki siasa ikuringo Meru ya mbanzo yawe mithikambi mithika lentore kunenkerwe tikia CS no mora watanirite angavana saindi kwita mbere okuria kiroto kya president ndene so bau bange be na ubatumira lentore I escape Ndula fair enough kirenya please guys Ndula nyoka idare SG ya Korombe Ndula menya kenda political advisor mutari go gisiasa gethera ikyo Kimiru igea wangava na Kawira Mwangaza baitikanĩrie na Nick miambo yo ni raimu ibaitikanĩrie version iratuka mu Meru ni iriku no twende now send very different statement na era bwana Nick au send nitia Nick uwa muchamanio yureta ni utuku I muntu awito mithika lentore baichitha kathuri murungi tebo ran bere yo kwendrozi wo mithika lentore sawa hiking pin tesa sawa na mujamani yo ikomi bara ninge still yo kura governor Kawira but political advisor we arendo tonia na arengi na ko tendo between mithika lentore na but let me tell you mbarerere between antu baba ile perhaps inkuluki erere between governor and deputy Oki. Oh no. I am telling you between the CS na governor Kawira. What do you think? Burakokari I'm not thinking so. Teka ko think so iburakuri. Statement yeruare eta rani bere. Statement yeruare no meonere. O alignment yukari nambi. Ekwendozo CS. hiking pin na isawa hiking pin tukwelea no mankau which again tarareka laure bura kuwa ya political interpretation menya kuina bura laure akoenda kuwa na kuina bura tubati kundidact kumania na mantu yara ya itire ate yari ruara matindere antu tuku inge anda vera atire backing ground ndeto ire happening now backing ground are more important than migambo endrai kaithatu ire kwa ruariku okay ya kwa ilie sign language abara bonde ba kwarakia na migambo yo waonge add towards a certain direction na no laure ya kwenda kwebelia no kwata that the governor barayamo na CS when clearly ruare it was open batembi batekimwe so nende itureke kuita kando the fact is governor Kawira Mwangaza na CS Mithika Linturi hawako pamoja. Thank you so much. Wambere kan pambe choka kirinya briefly jentu tomba kuri wiga untu. Yeah, please. Mwenda 3 ngwira akurita equalization te wandi mwako didiri ne the entire Meru county the party iri mwa total support iri akenda ne kenda everybody ari Meru edra akirisiba maendeleo ikwetabule kwa ubobo mwe. Number 2 kuri chiacha twaririe na wakuti mtu ya Karimi aje Karimi urora aje muji kira antu baratu na bobara ya thomu buru ari barabari Meru umwikari nagerie gite ichiacha ichie twaja which is very unfortunate ukethra chiacha ichie to duni chiomba gutuma tukagitate tugatana betu barabakariu na bange barabaurire. Number 3 ntio karibuge bobo wende kambuge igoro iturari kuga condolences ko Muriuki Muriuki natutigite abere soba Meru linda natore murungu amwekea egare kadru bawe natugwatane na family ya kumikondo na itretre na we goro kukondo that family na Mithika na arejere kukondo that family John to atethira are in the country tukumaka in the country kana by Friday no tukaringiria na igwa keje purposely kenda eja gukondo na family ya Muriuki na bangi barare o
Mheshimiwa John Paul, Mheshimiwa Mutunga na bangi atongeria na Kiraito Murungi na arari gikano na kiria. Na I want to say it in the rally ku na nio ndiraragia migambo ira irari ruaja weru. In the politics in that meeting. Na mitheka CS renturi ambori arwaji ontegete uno kona unija muntu ompara. Muntu ndaru mwande to muntu oyi. Ompara. Ontegete no kuona jandi muntu ompara. Therefore kankoda kundispel notion manjamo tutumba kwaria lakini yankoda kundispel notion tukaria conjecture manjara tutegete ate. I'm saying from the horse's mouth. Which means mitheka na kuigwari insulted. As a CS na kuigwari insulted na leo jatera alija kwa rujaja arua na arua. That was yesterday before Muchemani Joai na arua. But what I want to say, to recognize mitheka nataka Kiraito kinyari waraua mitheka as the spokesperson. Ka mitheka arewe Mumeru wari njoni jo county yetu ore iguru ara buru twende kana turege no gutinda na thamaki barabara iguru ara na no wina access unfettered. John to every week bageta cabinet meeting da bakethra bareo. Therefore na mitheka ndaigwa oria yesterday oria tonto agriculture and devolved tukomba kurita ngugi agriculture twena ndwai twena cio Meru. Therefore the CS is acknowledging that kwenai na ngugi no iremwe kuritika. So mine is very very simple. Bambere no monka to recognize kinya kathuri murunge to recognize are senate getikire very very senior indeed. Ikagita ria turigite gukinya rebonerea tukinyite monkanandi na Meru arere nande ijarira kibake na Kiraito bari gitara mwiraria na Kiraito bari gitara na kibake. Therefore twaruithia tongeria baba betu na nkoira something else very interesting kenda tuigwa kinyora tukuga te Kiraito ekaira stima across the county ya Meru through Murioki ari chairman wa Meru parliamentary group. Murioki akonivenaga michemanio ya jumbe baga karanthi baka mapu ina ikwenda kugitate gwikirwa bageta bagwa ari chairman wao bagaikiria minister wa energy to respect na aru angavana wetu na jumbe bagwa atabauga itokwenda kitheo itokwenda kina itokwenda Kaguru branch yo ikwe kitheo itokwenda branch ya Kaguru kana new one erugororare nikenda antu atugira makandamia Kaguru antu atugira meokandu Kaguru tukagiraga kethira tutena ngwataniro ikariu tukwambiria guchimba mitheka akari mitheka owari no CS na no the senior most person urature nawe kathuri murunga erunguru wawe deputy speaker wa senate. It's not a very small it's not a joke. Therefore no monka twereanwe tutiomba gwa isolate antu baba turita maendeleo national government. Mbecha ichikirita kaburo guku chonde chikirita uni chietu are not monies from the national government. Te mbecha cha national government. Imbecha cha kuma ome ya national government. Therefore mbecha ikuja cha thirikari chionka mbecha ile chiomba kuthia maendeleo in billion ithatu. 3 billion guteta uni yomba gwikira kaburo minimum free. Na anto iba kwenda na town cha tigirite na kaburo igitate. Therefore we need this. Now Kiraito are na Uume bo gwita World Bank bakarande bandika proposals kwa World Bank. Why don't we engage him? Tutika kumujukia ya mundu tumurie kajira kauni ate ogitete ate weta itete yako katuone rito ya marathon ya cancer center tware na ambassador ekomi na bairi ba European Union countries barabejete kedra tutikomba gukinya nao. Is this a shame kuga mboni ninjire gukinyo? Is it a shame kuga imbo ninjire gukinyo kioneki kya cancer center kigiteate? That is what I'm saying. Kawera atena capacity gukinya na World Bank. She doesn't. That's a fact. That's a fact. Atena that capacity kinyore unite naye. Let us na ndithikeria ni neki ugante kwirire. She doesn't have that capacity. Indra itegucha weta na ubari. Ankwire na ntekuga manto andage kinya mtondo kare. Ndauga ini ndauga
iba betekiri No nda twateta. so twateta na listen natige gituma nkwire she doesn't have the capacity ya kuengage World Bank na kedra na capacity John Tumurandi jo ingina de World Bank go fund mbechira bareta gaiji na tuonye imwe na jo pasiu na kedra ate ba pasiu ate tuonye jo ngende ya pasiu buga na ara gwita kwa World Bank eta kwa European Union John tune kumwa 10 times ki World Bank iragitagate ira mwejaga therefore antomu to kumagara nari tengoge na babange ibo bakamuonia makinya jaraja bwiri tengwito andikenda akire itobiria Kuata bulora. Kuata bara laji wala lakini kambu Aruo governor atena capacity. Yes, I've said kambu it. A statement of fact. It is speech. No ntoto meagu atena capacity number 1. Rutira ngavana kiraito forma rutira niongwe. Okay, expecting you the same formula ngavana kawira karuta niombi. Katu ngavana kawira aina capacity kuruta ngwe na design na South Korea. What bura mheshimiwa Alhaji akumaanisha ni ati Alhaji aweta kabros awa kabro yarasi atirerwe itekirwa aweta mountain run actually yetire asara ya 275 million I mean 1000 sorry yetire asara ya 275,000 nyumba ya ngarama iracho ndeshe kurita no plus 800 ni department ya sports so bura kumaanisha ni atiri no ntuntu bubu onde butobo kinyanira that is why maybe awetiki atiri ya kaka governor Kawira atena capacity ya kuaraniria na Nekindori thoko just an example Nekindori market already the ito kwaria it is among the selected market irachekirwa mbi Kaboros 1 year later kambu bwana Alhaji Nekindori ni Kaburo one side selected by who ndagwira ri formula era bagwa rutere niyo ngwe bwekinga vana kiraito we expect niyo kawira atumira niyo ngwe no gyaku atena capacity no tunayo tena teka wena ekuthima capacity janto cha mirutere ngwe gichunge ntekumukararya lakini niateka wena dauga uju mbecha iria tukuona bilioni 3 itemenya gukuria Meru no mwanka turite mbecha guntu kungi na nda site namwe na ala gwa itawa mbecha rire kiraito atonyira ri governor county Meru yari number 47 in the World Bank ranking yari number 47 out of 47 in Kenya na kweja it ended up being number 1 go and look at the records in the office in AM ira rank kwa number 1 Meru county kiri World Bank ranking ne kaburo hiyo kuona twikirite guntu kukunthe teto becha tutukwewa idrikari Jonto becha itokwewa over 60% 70% ichu ileta current expenditure na michara becha ili gutigara cha kuthia maendeleo 3 billion therefore 3 billion iji kethera itirangana gacha kuthia riu ringi ntikororeka nandi nio tukuria kiuria giki na ntira uga kandoria Kawira buru atikarende kijana antu aba munie njire ubetete no ndikenda tomba gwa attract funding yeu kuma kinyao me Jonto ingi kwarakia ngotega nkona Adam saying it na turekara na agwaja miaka 5 if we don't get town new chiekero Jonto imo chiekeri nuchu let us look at the volume area gekero in this Alhaji otekaburo kireito ekere me ankembere dikera ndiendo kwera thai ngobo yonde ogeta na ari marinya na yerie mwe mwanka jo muthia twetete kurene iro ngobo ejere gwikirwa kaburu ira ichiongeri kumira chiekeri munya iro chietere gwikirwa kaguru iro chietere gwikirwa ndarene mwanka jo muthia baba barenda Kawira mwangaza na mwanka jo ambere mianke 5 barita mwanko mbere kiraito the first year nothing was done nukiwa auga gako bango ndenda tuijana baba oto okeja Alhaji menyare tuona nindie otegyo kiathithitwe mwaka wa mwanka jwa mbere kiraito kirambereri otegintu kingi nyimbo aho ambereria na ikeinera no meanka yonde maybe okay anyway katu adreno lo toyo ni kwara kelendre katu number 1 governor Kawira critics bawe
bake ya kureta 5 years njani bagenda muri bambe compresi na mwaka yo number 2 Gavana Kawira atiruta kwina style kiraito. Gavana Kawira atiruta kwina style ya yare munya. Gavana Kawira inyawe na style yawe kurutambi. Ende katumwe kanya. Lakini kwe kiuria kwenda style tukugera Bruna itengwena style wewe. Lakini nawe we are not talking about the style. Nawe magera style ya no ni funding to ko. Funding ya shimare ya lati kwa leo ya rajia. Sieto wana funding era tu eneo. Kaisika chidio bichine. Then tieko. Ile ko Kawira Mwangaza etere bichine America. Kweto ogira nyomo. Dula reta ya kwaria. Alaji ko mweshima mno. Alaji arare Korea. Agirete mbecha ingi. Kandirie. Bana mati ya John araji. Kandirie. Atabatu muone Weja to kuoni. Lakini kandirie. Onita kudirete. Alaji ko kudirete. Na onimpe ipeanire heshima ndula. Nukone rugare kumite kwaria so baita ate. Na bana ya araji no aragia manto amega ndi. Gavana Kawira tutaria tuko inyinge itwene aina thungu beteta kubwithia federal church makandamia probably beta kubwithia their report epiki so style ya gavana iguruta ngwina ku lobby donors nambi already is something yanjiriretie the journey is on the ball is rolling katwetere you see you cannot start today na manta implement rone alaji tegura vira ku iba lobete World Bank but kaba itere balobe utuko rone mbia chieya it is a process na tu Gavana Kawira akamakirwa number 1 ira oya lajo support wa kiraito no ari na mind na kiraito wendra ike Meru ukiago ya mind ira wendra kona na kiraito ike Meru ume plant ki Gavana Kawira because those will be two different perspectives mwere bakwere akirwe kwa baraji njadikira ya kwa ya na Kawira Mwangaza inobo thirwa factory ya avocado wetandarene ara turakire store enjero kuma ground are kanyekine waitia kanyekine town yau nukuyuga yengia matunda enjero kuma musingi owango kwera jaje please gentlemen let's do this Yes. please betekere to kidimu ingida tutokirira sana please betekere onteraria betekere ni njo kidimu just 3 yes please okay beredimu missionary Karote Junior Franklin arua mama must teach herself to respect other leaders and be genuine in her dealings if she is strong as Nick and Laure are trying to show she could not ferry people from Imenti and Tigania. Kutebo to kama tete. Bishop Shadraka akawa asking Marian's CS Lintore is asking Marian specifically Nyambene if he looks hungry. Okay, tuchokera ndenda Nico Tiratri if you really think kwetho no kuthwania Gavana Kawira Mwangaza miambwero tumira maybe kire atongere bangi for example wari wire atongerie ba ni intachoba kuriria or something and then the other day na wire antoba mpara the other day ne munini owe you know etoka ruiru mwe kuroku miambwe is it of a leader please betekere to kidimwe that alafu to choke hello wero Hello. Na watu ringira dibo please ukanize sauti ya TV yako. Yes sir. No boy mukuru Kabisa. Ndani ndama mama mukuru kitongo. Beyo mama. No to dikireta mujandara. Very quickly please. Ni ore mukuru arwaje ago torekya mono na ninya to tera point to kamiaga. Na waragisho to yeye kuni yes. Ne atere mukuru. Ando va bene tere era arwaje na baba tu na mbo kirinya tere. Perenga bana Kawira Mwangaza akitangu ijore kire itoita. Na ombirire arwaje ubere bwega ta arwaje mono bere makarena na specifyire auga dirika mbete ile tira ile tia Kawira Mwangaza raita na chongo withirikare nziru akoro kiruri bo barire owinya arwaje no atukujirire na arwa kira tumete chira imbechi dali chudira so nande na atiri chunge ndene ground Kawira Mwangaza ri akudiuronga
iria gwita keriria antu ara gukwenda kudidwa ukadidwa na kongera manto jara jagutia kuongera gichunge no keriria tu for example ta sentiment oni mara ita sentiment nonto ingo meta kuma abodo uchi no kana ara kia unkona manto jara kugita gichunge ukeriria ta sentiment Zirikare ya Rwaji kintu kile ribirie ikabugiria akietu kidongo na rugirine na uri ya Rwaji bodongi muno kaburira bekiro ziratucho antu bakidongo babengatire no ntubekire nare kura gichunge patiga nare kuyi na kawira mwangaza na kuduki ino atu promise ta kudide no tukawira mwangaza ate kudide njira nare gichunge kialirawa so oni maoni zako na atrige chunge ngava na kawera mwangaza na chiume tie buruburu uri akumba na mamo una guitanguge gichunge bu inyare okuizo atekevirare atu buruna guitanguge gichunge na ne ukaunti ngava na kawera mwangaza akezoewa na pasi ya yake tano gichunge ute muntu kelele akio atekuona maendeleo ya kawera mwangaza gichunge. Thank you Dan, asante. Kama hicho akimukuru please Riro na unika kama hicho akini atirige chunge nominate MCA baba kuteta wataka sentiment ule kuteta irungu toka ki uniamba ugano ndo iba kuchumira baka ne rabone atabogeta gichunge wategera muntu takaki arepianto eta yanto ngiri abera abaiketie politiki nekikudoma na ngirira beta ya ne kuba kama taki na mbati ukevile na ndo muntu to kano meniti ngogere muntu ro batera kudiga ngogeu imuduri MCA no batera kudiga ngogeu akajukiana akabaikia ili ari o evivyo kenda rwana baba ionekanye otengu ibagwita gichunge so vere mukuru ibatige siasa ibaenga bana kanya aitenguge pamoja na MCs baraba buri akura meketa no evira baba makerere Thank gichunge. you. Asante. Thank you very much mukuru. Thank you. Hello Weru. Werele. Hello Weru. Hello. Okay. Kiri Facebook Barry Junior Kabayaru wa hi Martin listening. Yes sir. Okay. Barry Junior Kabayaru, I'm Martin listening keenly. I'm starting to realize that the problem with Meru County government is not governor's advisor, but the governor herself. Mama's camp has all of a suddenly made a U-turn to pretend to be in good books with Mithika Lintore, simply because they heard today that he is officially the Meru kingpin, and the train has already left the station. We know in Kawira's language, she accused those that she defeated as cartels, Lintore included. We know the opposition Kawira is so much obsessed with Madarau, and we can't change this fact until she changes her own self. In fact, we have a poster from a media team classifying Mithika and some other leaders as Team Para. Na unionkwenda atuejera Mheshimiwa Nick. You know, na anyo actually Mheshimiwa Lajari anjiririe araka atongerie kwa na giteo na kuma mutwene ara Ameru bariwa miariji kwarwa is not right. Mbere ma twambirie kimigambo ento idinki au mere aria TV-ne augora sideline rwe no tingo gya kwewa na uga inyaya na mathogania maingi mono na uge no kwana nyana ramero korana ra chengere na ngavana irio tugwita muchamuno na bakanyeki na antu bambira kuga munene aruge na mpara na irio ngavana Kawira ugire atiri mantu ja korea na kunenea ija muntu na mwekurowe na utema kosa ariria ja Mumeru na inyaoni awire atire to be yani ndemo quote kabana awire atire obisi ngoye thirikari te kunura baraba kuiba itete kilo ibakarwe inakarwe mwe kurowe yewi manu nto ankwire gichunge
menya ogwo imbe jaja na nona kwiri mwembe thanyite kiro timburagia thikira menya twakara jaka specifically kwe muntu kauga narere umero yonde kambiria kubanga gwatuika thikira kire Meru ni especially woni na arabu mete yes arabu mete especially okay kwira muntu then wa muetaniria naina kana mwekuru okay kana mwekuru it sounds like inyanto murume mantu agweta kuwa na chengi gweta kuringa mwekuru onthi ni gweta kuringa community ya onthi utuomba kwetha okire ya mucharo milioni mwochenga no goro milioni no kuigwa deputy governor arewa milioni ye na rare agwa ngiritha tena gwa prison na nori it means na ndire kama chara jwa ngiritha ate guthieka iju mwega no kuigwa no are thikira twarie tutige kwaria gwakinya na amwe tugakara ja muraika tukwariria imuntu theke uri omburia tugakara ugwara jikana ugwe kirinya ria tukwaria ja ngavana iro tukwaria nde ja kinyere ja muntu nge jo mo defendi ja tuekai ya gwikiro rweko nukuigwa ndiuga migambo eu utenu ethuki ngavana nyakaria ata narua kira antu baba mumenete kire araji kana kire ajumbe baba mumenete nyaka uga mugeni ero no wana gutegene boy no kuiba na ikia to mankuga mwanka narua muntu na itengo giewe nonto dikera nonto inyara ajo kwaria na agita thirika makosa babutere kasuozi ba Meru bonde last time nare county assembly ero atebo report mwanka narua etauma bakobuta na report ya andikwa ya chokia thithwa ondeti ariti bangoge mwanka narua etauma yende nalo ke thirikari kawira mwangaza ni akweja gwita makosa bwajaire areria manto ondi bank yore finance anaja ondi bank project ira ne national government kende regeta to county government mwankanto bagatomoa na Kirinya okaria uma gavana wetu na baganite delegation ya ondi bank nyajarua okuruko delegation ireja yinyinge thikira ogwe ntijera kawetha rote kuja mainge thikira na babaganite na program yinyinge bakuthithia no kuigwa Kaere kuringo mbicha othikira na ringero mbicha gwe gotona na ndio mbere mbuge otumirwe no kwenda otumirwe mbicha mbuge otumirwe kiumeki no tiga kwaragia so tutigeni atire andu baba itwarie isasawa bojaire gavana otikia buike buinya kimwe akuthukia management akurumana akurega gwatanira na jumbe bionde akurega teu na ndio wantu abutinda bukiaragia ri solution yekure weja neku na ogwe imbi eno ntu omotora kwaria utekweja na solution ogweja na solution tutige kwaria rwaria ru mheshimiwa Kirinya yes bere buru ni kau atiri kinya gavana Kiritu mwaka mbere uteka broekire that is not true mwaka mbere irio thoko yitwa Mwichiune na Kanyakine irio chiekirwo kabro mwaka 2018 you are the first financial year gavana Kiritu Murungi kwe rono tonairwa Kanyoni kaua mbaiki yanko lakini nyaga ikwa katikumba wita ate katikumba ukira gaita ende muiwa atio yua antubara batikumba ngwe no imwaka yombere actually you are you literally kanko barita na ende eba umenara ibo mwaka mbere tushamaliza mwaka wa kwanza wa kiserikali na hii mwaka yo leto ite ate no kaba kuwa mbaiki yanko Kanyoni karawire no igwa kaimbaruke na oke ete raniki na oke ginyambura ikura Kanyoni karageta ate kaurirwo inyamiro wao twatinda ku atiri toeni gavana wetu kanya na ningi Martin kanya kara gavana wetu akwawa ikanya wawa kanya akawa kabati kaende kae utibingi yani wetera wikwa nye inspiration kana words of wisdom kuma gavana wetu you will never hear we reonde indwa na kuwa kaende kabati ndwachia kuwatanukia antu ndwachia kwathurana antu ndwarichia kwathurana and honestly bwana Martin and I'm very happy kwa tuika that honestly
governor kawira na nya elete mengo me anailakia gichunge mno moimba ilakia mitandao nkona kawira mwangaza is watching ndi menyana ku watch show hii sana ya especially gichunge kwa tuika governor honestly ukathikira muntu yanike kuira deputy kuitoka ruero imogoro ku is okay then a slow process ya uwe uwa uongozi ne bwao boku unde kirinya mwenda no mbethere nteo go support lakini thikira muno ndamurerenge thikira muno antu ya batura to kuira no kwa no ntumbi timu wewe yonde uti wa kumirio mura governor loiburure ai nyethire itokuare utimenya kuira muntu nakaruiro imogoro wawe kana etera relax ka speed okay ya weta no speed uni abakuwa botegombana niyo ende ne ore speed ya irumi re boria werna ate unto achindana governor kura atongeria bangi bakaruiro imogoro speed yu ya 400 500 na ate oni to achindana governor speed ya kuwagira atongeria bangi eshima na ate unto achindana governor speed ya kwayana tuwe gethire imandibut kana kwayana muringeti kana ebatire mwe I've done a construction Martin. Utenyu etera kanisa eri kushakaola na bwana. Relax. Etera ni uteno nda No. Relax. Menya koruma na weta na shakaola ndosi. Moish please. Mantu yo kwariria no ko kwariria about respect. Na ndena ato koruma ya mantu a respect. Baite ndrimbi. Baite rambiche nanga weta muntu baite. Ogorona tukiareria kanisa eku Martin yankwire tumenye thi mantu account government kwareria kana thi ya kanisa to wake ya erero atire airiro oringa kelele nyingi no endi tomoko airiro eta show neure ringa kelele muma distracti yeni no kumania manto akanisa oni utino ndaweta kanisa ndawa leo nitwa jana matresi kanisa baite yejana mandi buti kanisa baite yejana urona tu magarete okay waitebia su waitebia okilukira okolea no mbati kwena mwanya na ruto kai kanisa na atoka manto whatever okay waitebia sumu rikana re waitebia sumu ironda kwira atire no kirundu okawa kyo tafadhali Arebi ni rundu bibi yewe na bio wene. Ndeka kunya niki atiri. Niki bereketa kuraja adamaske ni good faith. Niki family yenu yote Catholic na ntige to. Ile rere yo. Niki, how can you convince us honestly? Now you're from very good faith. How can you convince us Niki your kanisa nera in good faith? How can you convince us? Anko ya Burundi very good. Alajo huwa itirani gire na niambu kanisa baite family fellowship ni respected. Dieto sakaola kidogo. Dieto sakaola de tu kabo kombreni osho no ntobo iko kwa to eta alajo kete wenka muislamu ndende by choice. Mheshimiwa kirenya nyando baita by choice. Kirenya mheshimiwa sana lakini mato kanisa wanadula kanisa yetu baite family fellowship Dieto sakaola ito kumeritumike tabo bo inte country. So idinro dieto sakaola baite ni awe sumare Martin re. Baite family fellowship I was on a point na teu kaende kuthiria ndikuweta ndawatire ndikuweta re ndikuweta ndawa untu tichinda na speed wita kwaya na madributi iro muntu areta ijembi ekanisa uninte ukare na umantu akanisa ni sawa katoe soba even as we nini eri momenya kuira wa when bones are mentioned all the people kabambereria kuwo wa ende ndawe tamandributi re ina issue kanisa ya ira bwana Nick so relax we spirit imbe untenda ukumana spirit imbe uni the point iranko mekane atire Martin Mea kubombikia kwaria ngapaga ima pepo ya uya bapaga ite na ndikwenda ya mbukumani ndio andetera mantu akanisa itina mutaratara kana china ine other nini wandetera burunte kwenda ukumera isu cha kanisa tafadhali isha kaola wenda kwira now bwana Martin point ye konkuwa atire speed uba kuwira re
wita mantu kethira i speed yokolea unte umbana ne onontu mbitikanĩtie na miradi ireka lasti miaka 10 miaka 20 ngukwira ndakwira I've done a construction nonto na construction ni wako na batiri rimwe ukawa batiri rimwe utira wa michumari utira wa other things now nkethiriare muntu nte me I don't know, but you see Martin pira to kwariria especially manto ya World Bank government ukethira ura kuma class ine beyond form 4 that should be your I know short. my parting shot ukethira ki panel yetu tuithe tureta beyond form 4 sawa sawa Martin uga interact na gintu kiukwira government either a progressive itukweleano na miradi ya thirikari utiwa ya wende unia kwambiriria upya kuna blueprint kinya in the world over kuna gintu kietawa millennium goals thirikari re cheya chionthe chi Africa nambi cheya ikithoma from millennium goals okay ya wita ke United Nations kwintu kietawa SDGs sawa sawa che United Nations na thirikari chionthe ikidro program chiayo chibati kufiti nkembi kigetu kwitwa sustainable development goals cha United Nations okay ya kuya a Kenya andambiriria na arura kuraya mbiyite monka Kenya okay ya kuya o Kenya kwetu bwana Martin ubati kudro inspiration yekuwe mipango ya thirikari wailete kintu kwitwa vision 2030 sawa sawa Meru I want to thank Governor Kiraitu Murungi na think tank bange ibakarire ndi bathithie gintu kwitwa vision 2040 yailete athomi bara nene ba Meru bonthe baretia mo barabe ma professor na ma PhD na baritete ngui ki thirikari ya ba muthaura bakakarandi bakailie Meru bure kari bakareta gintu kwitwa blueprint Meru vision 2040 na kethira Kiraitu netite akalobi something ki World Bank kintu kirei progressive ute yo kiringateke no twende kaburu ichireka iri World Bank na Kiraitu Murungi alobite uringateke uwa ondenda ntirita style ire Kiraitu aritanio thirikari ithera ye progressive bwana Martin kiendelea manto thirikari ya bati we ya wethirirau yani ni uwa kuweka nyakine actually was a program by Kiraitu Murungi be ya pati nini ya tirito ba karangi nambi be ya ne oba kuwa ne au neo that is the fact we are yet to see even a single project in a sustainability kiriyo kithirikari by time it's just by kianko same story time toko ankwire ojo ne MCA thirikari na tukithira cia na ngogewe ankwire niki akiondigari ije muntu ne MCA ngogeyo anda no gogokia budget mibango yo anda no kuthithia public participation kumagie community beyond the ende jaja are kiangava na kawira mwangaza uti budget no te plan yombo okoroka ite korokirete assembly tafadhali totige komisirindi anto nonto etha gwe failure you are part of it kera gwe success ero gwe party yayo ka umbombero ryago muchara jo theri ko ugo ryagwa kweja kuringa kere no tere yagwa assembly gwitangugi uri agwa ngugie kuthithia mibango ithirikari no geta assembly na thirikari igakuria mbeche umeanke 5 yes utimbombera ugore agwa kenda kumaruare amurito kirinya mwenda no thiataire what I do in the assembly ndi timuga berani ugobera ke uthithagia assembly amurito mwegani tewa itango genjaga assembly wakinyaje oraga kubera manto jaro uthithagia na gwatuika you are the best debater bera jaro uthithitie nare na jaro thithagia nuntu gutiro waragia condibate ajari ku nuntu tatwira jaro debate inyantu kwimwe okay mheshimiwa ni kugete ke huyo ni omi abwe kwe muthia then Laura kenda tuthiria na elder okay asante sana ketha imi ambo kwe muito mbere yangu tukiria ngatho nte tukine kya chiata ringi tutachamanya na alaji tukari ndiro tere o the first time randa mona na rama neno ne so achokeria Meru ngatho no tobo trust ngavana kawira na kura na bakikishie Meru enjare ne injia to issues tutu nini tukwarirwa
tutiku affect maendeleo. It's a matter of kuyamo na inkumea very soon manto yonza kakuma na Meru. Ndina nya imani sana that Meru ikawa united very well. Shote ku but mbetekirela ure nkuria atiri. Governor na munini wewe kwithwa bati witikanĩrie ni small issue. Okay, asante. Ki governor na deputy wawe urikana rabela ile sheria kidogo. I think chapter 11 ya constitution yetu ni kwa haya na mamlaka ya obichi governor na county government bure batukirite ya karakari na ki county government act section 32 bado ni wete extra ni kwa haya na extra information kura ngui ya deputy governor na mostly ngui deputy governor iya ura governor akethira kendo mwasai na ngui karakari we todo maringi ati kwa 179 paragraph 3 4 5 na 6 vile ni weta ni kwa na ringi extra information ikawa governor yake akwithira atikwo no na ndregilita powers ki deputy governor na bandu power ichi limited into ateme yako nominate ateme yako appoint na ateme yako dismiss. So kuringa na military unko na era uke katiba inko so far the nerere oki baba ile governor na deputy. Number 1 tithina maendeleo ya Meru County. Tithina tukua mbere tena project tianya kana event. So tithina maendeleo kwa jumla. Ithina ya baba ile kwaraniria na usova differences we wana na udi advisor inkwenda Meru bamenye process ya baba ile kwaraniria ni anjiriritie. It will be solved. Na ngaromba anthu bangavana kawira. No ntoito baiti baraba tuire bare anthu bangavana ya mporo ari umwe. Tafadhali boke awasi umwe wita kuwata ni thiantu ba. Otire ume awita mathikone kindu. Mpaka ithirania yo kuongoza na rwimbo. Uthwania mpaka ekethire wiritwe na ni kindu rigwe. Inkwenda kwira anthu bakawira please keep off obichie governor. Governor na deputy owe itwaraniritie na itukumia process ya unite irio na very soon baka unite lakini mporo na barabangi tafadhali boke yako ithira bokiwira monki na boina rwembi kanwa na matintathiria branku wao ni kwamburi yuri ntagwitha pating shot so ikana kuwa deputy governor na governor kawira kinyeru aina muri recognize very well maoa. I want to assure Meru community that very soon bakaetha bena ngwataniro enje anu ntutea maendeleo ni ababa iliro ari kidogo ro kiobichi pating shot ya kwani ikwenda chokeria president Ruto ngatho muno na mbere president Ruto no nto wo PhD ndio na no thomi onu iche musema yora yua kikulacho kinguoni mwako thina ira chie Meru County ikwenda kuwa mboro twabori kiama kiawe kya nopeu kiria keke Kenya Kwanza nusu ndwe ni ona mporo are mera ngwana nwe thina ira tunachicho eru are na ngwetha muthara eru are tukwaria we mburi ichi yirwe na araka ongo eru are to echo to ilaria ngambe ichi yirwe na mporo antu ethira ka kuromba president yatu a security barabara kuma megindori ya tithine ne thukire baranga karama karachuti barabara mporo ngwechi awari arekite kwa drama irekite kwa comedian na ngwenda kuira Ruto tafadhali karanthe amporo muri kethira irende kuruta nguo eki amene kya Kenya Kwanza etha atirende kwithira eki amene kiu na tureome tumebra twaiteithia turi antu batiania no tutetekire kuri opposition twitanganya we mporo kwa na laure amenya ataringire kawira endrumporo na ringire kawira kura na kampeni nibo kwenda comment mheshimiwa Alaji kilipating short yeku please the mention manto yele as you do that igwataniro ya governor Kawira Mwangaza na munini yawe Reverend Twethinkia and then I also mention about mheshimiwa Mporo Aburi nonto laure ao moetamno nonto Mporo Aburi tukwenda kuwa lakini iya kanua bwaniri rewa governor ni mama no wetu thank you so much wambere buru riria tukujukaia tukaina interactive session riria tubakuringa thimu kuri muntu mougire becha iria barwaji barire makarena kuga something like that kambuge kwa mbere mano ntundejere kwa thirikari kinyandi kansora ntajukia prot ntekioski na kinya thirikari nekira itu I have never taken a tender kinya through proxy ntajukia tender ntije kinya iromba wate kinya through proxy. That's point number 1. No reo karoge na kaidia ate kuri gintu arwaji aewa kinya tender ku supply anything. So I want to clean my name. Level area ituro level
ikenda igwa ntiumba ko engage ciacha ikena mau unde kurune bwakwa na my level ntiumba ko kuchokeria muntu jore Gichunge Kawira in governor wa Meru. She's my governor. Mwakanandi. Lakini tuga macho ayana pasia. Kinyangi no mtu agaturama mbere uchokia metho nuthaira ku mantuku gitatiri. Nande interigerwa kuona akarabui. Interigerwa kuona. Imbitikiria. Na nabwirite ondikiria muno urankuga jonto antu baba ije Kawira reja ngugine. Ibari rais ininde nagauku kara murega arachiria Kawira intogira biandiki ininde trende the murega. Come on. I am telling you honestly. Ngaru Kawira ambitandadi murega ambitandadi ininda negotiate intobia Kawira. Are you for real? For you. Na ininde na yukure into kinya biria bitigere igwa kwarerete kinya kwao. So I'm telling you. Therefore kinyabo kimudifend inkomenyoran kugitate. Nick na lawe bakiaria ibamenye. Na oni nte kwaria no ntobwakwa. I'm talking for Meru. Oni abete retirement age. Gote mwana kuthomithia. Grandparents children gote thina raba kwenda. Therefore the Meru kinya economically yokira it's not about Alohaji. Ni about Meru. Mbere gote nao Meru igeta tutina maendeleo tukenyange miaka 5. Therefore every rindorore Meru twambiritie na Kawira na sube down. Nena menthiguru twayantu suba to approach development ya Meru twayantu suba. Antu bato kure ambecha bakuringa ituma ibo bagaikia Meru rinyene. Turibana nkira mbecha because Meru ichokete kwa chiacha ora tugwa kilimo biashara. Isiacha biashara. Na baraba ingi okago bakiaria siasa biashara mtu kuringa gituma maximum de kinyono thuku atekuria nchoke mbugere aba igwa twiteta kira itogotere akagia mbeca cia gwita cibitari London Kawira otere akagia mbeca cia gwita cibitari London kira tukwenda ne muntu ojo uri nthiguru ojo kuringa gituma tukuria agakuja ira nyomba ja kurwa gwato ikansa nira tukuga kugena sustainable progress in Meru imuntu wengo ori nthiguru au antu bau bonthe akwaria baona araba munenkera mbeca gutoa hao ugasafa muntu ojo agisafa kwa finally kiran kuromba kwena sustainability ya projects te populist projects itetethia muntu Gichunge there is no dignity in begging. Agree. Na bukombe karitana muntu gutegia gikuyu tiga kumugwatiria gikuyu umuretera. I would like us in Meru to have a paradigm shift. Tekuthithia chiacha ne kenda tuthura riu ringi populist programs. Programs kinyanda uma ntigeregase kure antu batigeregase gukuja Kaguru Training Institute. Kure antu batigeregase nyingi guku. Turenda kumenya government yewe keja gatigeregase riku. I want to say nthugana ya nguge otongeria kinya basari to kwejana kethira kuombeka toge empower ntubau bagatiga gutinda mirango basari muntu atrete marua ya ngiringana ijire basaris are not empowering. Sure. They are not empowering. Tukamenya ntubau tweja basari na chiacha batenda basari tiga kwejanwa Chonto tude mugirie mwe agakurika ninda kwere chiringi ngiri utikwenda muntu ora umarukone rore yagitate omba kwigurira muringiti jo omba kwigurira shati ituge na sustainable programs iji populist chago chwa idura no ringi ndenda kuuga I support mitheka rintu reking pinyo Meru na nuje ntamuringira kura ndarwete amitheka muno demo support I kingpin jonto arago kinya aretarami akaretera kinyaro haji utamuringirite kura na no gukinyara power sire I fully support him. I will support Kathuri Murungi for one reason. Are agukinya tutemenya kugitatea. Yes. Gukinya aretera Meru kinyaro haji arega gutetheka. Na mbuga bwa mporo bamuthia. Mporo na atwandirie munya. Mporo atwania, mporo arukia mama no gitaga uju. Kianine tunyonye na gukeja kwethira nguge mpuru ne kugeria
ara thineri nyomberi ntobi binge kore chuburia temenya kurita ngugira mbere keritaga mbere ketemenya kurita ngugira nani ritaga therefore mpuru wowo kumba na imbugire kaire kigwana kurubitio na moyo I would even encourage mpuru gweta mbere kenda kinya twathinga tante twithora tichiama muntu waga akiramenya nategi ni kenda amenya kuthithia manjaboga na mbuge oversight is not negotiable. Tutenegotiate. Na naru andenda kwa mkata, ndenda kuweja na mukana. Kwa tu kila oversight. Abatereri. Ndenda kuweja na mukana. Abatereri. Recent kwera naru. And I want to direct. I want no ro kwenda gwitete. MC Obasi ro kwenda gwita gitete. Aende. Uro kaigwa temenya ku the line ya bus. Agitete. Ete. Na kinyenda tetuto chwaga antu ibo beja guchwa kiama. And the Tonga, they must not compromise oversight. They must scrutinize into Kyonde, Kraikuja County, na baga kedia public documents. Secretary General akwari. The Secretary General auga na ndauga na capacity ya the Secretary General of the Bas Party. Na ito itere we met ya kiama. We met tore kiama. Top leadership ya kiama. No ofisi ya ndi quota ya ambasi na ndi Meru eri. Kuri mturagiri wa kiuga tuti we are here in Meru. Na twauga twaita mukana jora MCAs beto bakarere tina kawira. Na governor. Twauga ibari tengoge ba mo support na ara ngugewe eri ni tandem. Na vision yetu na manifesto yetu basi. Na ara ete ni tandem. They must cease and desist. And that is what I want to say today. Nambuge, arenge to bakarande guru, tutidra tujeta kwarerio rambuge bwirete kuritwa. It will be, let them look at what is happening in ODM. It won't be a meeting like an ordinary meeting. It will be a meeting to part ways with you who are taking on the Thank you. Asante sana. Mheshimiwa Kirenya, impeachment, anything? Anything is possible. Unkarangiwa agi siasa, anything is possible. Na nteko na tugiatania na second impeachment motion. They should be afraid. They should be afraid. They shouldn't be afraid. Kwa tu kaiba ibangite, batibati ukira. But I can tell you, nteko na tabia hii kiendelea. Emenya impeachment motion ni ke depending na behavior ya urao impeachwa. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Utegeri wa Wero TV kwithira wina watu tukobararua tukari na mheshimiwa Kirenya Mwenda. Yomo tu peke yake. Buhatiri. Bwana Kirenya. Atwari omana rontuma tu impeachment kwenda kuweta ntegwa atomekira. Laure please wachoke debate. Lakini atukuatiri arika kwenda kuatiri bwana Ndula. Ugia kwithira otiro nyantukwimo ona we wankawira. Inya tukwimo no re assembly. Then area kwa genuine ukethera we one sided kila wakati. Irua rito na inya kiraito like yourself. No kiraito irua ina rwamire au nyawe na kuona lento ria gwe king pin. Kiuria kira ngwichuria korona na tutikichogia irua rito atoke tuku wingi. Ni tonto atona barabangi bo. So I think kiama kambas tafadhali tu in good faith. No nto itokone tukurutanira ngwene MCAs bobo yaba mbas. Gaza bota bora laji akuwa but at the same time watu banengere referendum barutanira ngwene ngavana kawira na in case of violation of the law gentlemen ito kinyire mande tayari kawira atikwa civil servant employees moja atibaete bwana. Yani uni civil servant benu employees bara baingi twa no ko kwanda ntu babuto murume ari weto mwe tu ari tutekwanda ntu babuto ari mufuati ibare to all options are open. That is it now. Thank you. I think including reconciliation. Yes. Okay, asante sana. Thank you. Kutegera Wero TV, asante sana tumakwenda wina watu tukari na mheshimiwa Kirenya Mwenda ni nominated MCA wa kiama kia Mbazia ni bunge ya county ya Meru, mheshimiwa Nick Burugofo ma MCA wa Nkwene, mheshimiwa Alhaji Mwendia Secretary General wa kiama kia Mbazia ndani ya county ya Meru. Asante sana na Lawrence Mutweri
kuririkana na ure niwe advisor wa gavana Kawira Mwangaza kiri mantu yeye siasa. Asante sana kiri bara bonde bombe mubango yo Jeremy na Ken, is it Ken? Asante sana kiri kamera Purity kiri niwe mwerekerio mubango yuno banganirite mantu yayo nde mubangani wa seti by the way mbula wa sana ni bwana Mushiri. Asante sana na nchamba yeta wa Kevin no tubwethaire poster no twandikara graphics yu ndongi au mantu yayo nde wona yakiandika kwa TV ne ithereri nchamba yeta wa Kevin. Asante sana kiri mubango yo chungia siasa na asante Linet kiri transmission. Asante sana. Unibeto wa Martin Wechongi Dola. Spin real. For real. Good night. Thank you.